To find my own to my time. Paia ona ole ale ai se me se itau fa apu ai o aso apu a o chele le fia tau ma fai. Tau I manula telu nei upu na ole tami mawha te te patasi mai a oe lo uau le tau I vinga ma le tuli tuli o manatu lava le pitau I ole ia oe lo uau ma le lalo to find my own to my time. Pai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai. To find my own to my time. Pai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai. Haue ta whaongai ole a fia to find my own to my time. Pai ea ona ole ale ai se me se I tau fa apu ai o aso apu a ua tele le fia tau ma fai. Tasilima I watolu amo Radio Samoa. Tang milunga la wan sia Radio Samoa le gang o la so la wa se antia lu se fulu tolu male afa vidute o le wote ai le se fulu male lu ai le ya wo li fa malu
Olen sanga fuole de ja salus ful maleo no le ma sino me lua fe lo se folo male lima ma lo se fu mo wi male langi ma vi ele lo fole tua o fe o de tete mai lo to se fu male ma to ne yola ya tanto to fe tapa I ma tanto fe sila fai il lumbo no ele o to no le nei vai so mo le ma sino me ma lo le on sai ya ma no fo ile fa ma lo si tutu maga wenga I be on ngapa ti ai lo to pa ia ma lo o to malu mo mo ona fa ma lo tu tlenga yan ti ia ma le to ma tanga I be o yang mi le July va si really July fu mo le lua ila wo le dei le wo tanto fa ti sai le to ona o se ma no po fonga mo por kalame la wo le ma fonga mo si really July fa ile fia na nei ja wa swinga bali mai fu wing all the time we le so e be o ia le tele o lo longa Alo mai tau ina leili tu I mantu o le motu nei I mantu o New Zealand. Le mai tau mantu lunga o nisi o tātu wanta I lunga o penga ta wha I lang sole. E se le kua I ngā mele tu lai mai. O le motu I saute lepe I e fōlinga mai. Whaisima mawha I o timunga I le tai au na le la. O le ala e wa I ai I al mo le meo le nolo vai o lunga o ala te tele. Mi se le pāpā mai o mo meo ala vai. O ala vai o lo I nai nele soni fantalo fantu ile mano le tru o lo ala I nai nele soni ile montu I saut talo siolo o sanga le muta to uma e te fa be uma la valo longa I na fiai ni usa wele se le na vai aso o tua yantu mai le tala na o finta wa ia wi le fa ngol vai aso se vai today to lima I lanto o le na fano lanto sui fua mai lo longa lea na afiai ni so pitro o tanto I nai New South Wales Australia fa mi se antu ile nganga le tu ai nga wo mai ma sani ona o le fa le tonu fo wing all the time e pe ona mo ma wi nai le ma wai ele nganto sui fua a o me to tino ma tua e tasi ele ola na fo I mai ele li mo tanto uma o me to tino ma me fa tino o me na ia ma fa ona to sa ili muri ane ai ia fa mo ia tanto le ola e pe ona fo I mai le tu tanto te ola ile nei la no lang ele me fa ona tu ala fa tanto fa ma lo au ona pa ia le tu ale ai nga sa le vina la nga ina la na up fola ile fa ngol veso na se ma vai tu nei talo si na e la vantu e se e to fa ngolongo ba e fa fonga foi e po le ase le ase fa auta wa mo tanto le veso mo molini ola ba sido me ile la unga ile aso de nafi ma na ye fa ole afu ole fe au no mo ya wi foi mai e au nga lo tanto fa no ai awani o tanto fa no e le tenyo le fa no e le tenyo le fia e mai e pia e dele pasenyo le mele o le fia nai lo taimi tanto te fa no ai awani e vemo le fa no ma mea o le a e mai a wani a vele da mea o le fa no ma fuanga o le ale ma faye ona e va ia e le yo le o langa le ni ya luanga I luma I le tutu ma wa ya le me tas o ani mea tinga mani mea fainga tata to te fenga ia so te fenga to yo so fu ile la maua ma la ma fo maua la ngona fo le va pe na te pi antu le ri fa pe na te fa mau poina le fai fili o lono winga la te le fa le tonu tanto e ma le savalinga I pe ona tulanta ile o nga tonu ngale mu le ni tu sanga lua fe lu lima non te fa pe fu tai e soleri ele i ke le ngi mau meari le ki sa e pangale olla sole a mata la vole ni tu sanga ile tele o maulu I tau o le o langa ele ngantele o le tele o mau me na fenga ye mai tanto mai la fra matanga o tu sanga se yo o le ni tai fe o na mo si na mo si o manu ia le ni vai tau se amu ia o a foi fo nei te fenga ye la vai le va ale o tanto o tasi o lo o makwa mafakia I ka ko le kele o mau me fai tanto on sa ele se me tanto te me fai na tanto fa pe tu le ia fai pe lo fi ngano wa ka ko fai ku la ile ia fai lo fi ngano ia uni fai ka ko lo ku pe ina na pule fa so o ia wana sila fia wa umanga ia fa por kala menna ia me umala vantanto te fai oi ia po la lo manga o kwiki foi le fa ngole olanga e ia po la ko
sa warkala ko inga le yo kia ka ko ile ile ngi va ya so fo ile de mo sfa silinga ele ya sfa silinga e maua e ona mena le tupu ne ya ta to le telo le ting fa pe nga fu kai e ki nga fo ile no fa no ko la kamalo si la la alwa ko umai o ala la veto mo fa ya fa ala wole fu si le fiere ri o lo ma no si nga kai ile ya nga ko mai la ile nga ala fo i mai ya teia o ia na te fa tonu wina o tanto mana o nga mau tanto mo tinga ya la rik chief tana fan tu le vanga le ma to mai amiri fa mo na mala nga nai po di dua junior fu mo dai fia Brisbane Australia la mo le Broncos sa ngi di ko audi ni sa le sel fa o ile so lu asam nei ya ele ngantu le fa tana fan tu ya fa fu sanga ya mala nga le ma to mai dai pa to pui nui ro junior mo li mo fanga wenga ya inai mahanga Drake Rubber Limited ia mo to umala volo fenga ye mangal wenga tutu ma faiva lo filima tamama tidama tua le malo si le no fa pe foi ya le fana wa onga dalo si ole dai a widan tu lanto ya onga ile de ya so fu a mo mo sita tu tala la tamai Samoa e fa mo si donga lo fa pe le ona fa nga sono ilona so mo ile so ya ona tanto fi yellow stala oi o le funga fika longa fa un ole yaso si uma foi ko isa ukana So
Si formalia o peseta puni le divaingo la woli no fa mi do tu te ainle afol se fulu ma le lua. Ja finga yele tru ma vai enga ma finga mano longa pu ele va pe voi le le smoko se fulu ma be do te tango e fa a fai tu la. Ja pe o le lunch fu e tango e fa lua i tu la. Si vanga da ie pula o ia. Ja ma le finga na o se kai le ko company ma le tau fa le finga we. Ja, ngai an mo ia le fa pinga. Tana vantu ile isi technical advisor le Moana Pacifica. Ja, ma le aula le Auckland Blues. O le wa ia tu foi lele. Fu ia ta longa ia tu toi o le vai aso le nei. O lo no winga. Ja, wa ia le toi nga tu foi lele wa tu ai pe ia tau sa meme le tu. Tala vantu le uso ya pesa mino leuta. Ina ile la mue Wellington ya de mia Jeremia. Ja before ia ta vita le vuka. Vinaka vakalev. Ole vele o ke akai. Ole telo ilanto na fa ali mai o lanto langona ile vea so de sei ma vai tu nei. Il tamo fainga le ana ya ile tamo fainga ale awal moana ina ua malolo ile awal blues. Ia ona sa waila ia le tua. Mal to enga ngana fu ile male fa matala ngai fa pea. O le alua ku nga le alua kwa ka kingi. Ia lele. Ola ofisidi da. O le ale mede nga kupu le fa unga le vayaso. O le a kongwa la le mede nga kupu le fa unga le vayaso. Au fa nga ina se ngana la tamai. E lemba fai ona e maua se sikoa. Pe a fa apea. E le o iante o le polo la kapi. E lemba fai na e maua ia se sikoa. Pe a fa apea. E le o iante oe. Ia le mena enta ua le polo la kapi. Ai o stangata fo i tu vai lua fo i lele se fa moe moe. O le mea ngai kaka malai me o au la kapi. E ringa ngaka le lei fo i koe ngaka va pingi. Wa le vanka nga foi se fai unga pule ngal mona. Ya ile riva ngola ngo. Fi langa. Se eu fanta lo fatu. Ile fionga ya la pepe. Na manta le ta longa o la te vai atu. O la le ta longa le blues mal bon. Wa ia kula fai me foi lo na ofu ma fan le blues. Ai umai forkalo. Soni. Ele ngaka ua sui langa tesi le mona. Ai koe pulo me pulo ale Moana Pacifica. Ale na wa ya kungi. Tone. Le lo pulan mo le feme lo nga ofu Moana ri mara ofu le blues. Na tala van tulo fianga na pepe ma lo so fu ma wi me lang yemma. E se me fa le kong wa mai lo fianga ngi ya odi. Paule tu langa le wa langona ile fi o to va ai tu ya te oi. Yo. Wa lu leva yaso leva ia fodinga ya tatu pokalam. Ma ua vole tala ya ua fata otolia voi oi tūlanga o ngase ya sa matou nof talo a faftai o le ua vai atu na ua toe maualo soifua tautua ua foi ngaluanga ya faftai o le ua vai atu na ua tali mai talo la wa o ma tia ua nai tamana ia sa tau la mo talo mo oi fatalo fatoi foi tatu pa angal ne aso E ora vai tu na te ia o to tala lo o fule na la ile tai. E se ma fu anga la pepe o to su ye lo la ile dia so nga fu. Ya mantu fo yo le o la mtanga vai aso ya. Ya ta wona o fulano fu ye te loe mauela o selen. Ya o isi aso vai aso. Ya o fulana no vo ye le stato tu pe mawai. Alo te tau fa longo tu pe u masto I no tia fe lo na tau tale mai. O mai se o kari. Ya o le moli melo fa anga tia. Na fo fi va mai o tau le finga luenga le va ya so le va ya o fodinga I lungo le. O tatu pokalame. Ya ala vo la auto e fai me fi te o vai atu. Ya o le o to molo malos. Ale mea nga ringa uwe koe ia oko. Ia wa ringa ko fi city. Fesa ia. Wa e silsilani. I fia foi ai o ka longa ni rea pepe. Masalo talo nga soka au kilani le fai ina tatu au soka pe lua ya ia melpone le. Ia pe o tulanga na le.
Te le lo pe se sta longa na tal no me langa lesa tapua ta to au soka au kilani lenta alo mala umet pon. Ole ava noa na tui datu. Alanga o leo te mana tua le whaatala noanga. Na whaatala noa ele au tustala le fionga ia whaalongo tana umanga. O lana saundoanga le au pepe. O le muli mauli tanto o turu whamai. Matai au mai le tau best. Ia ngara wa wak. La sko ko fo ye le best. Ta kamanga ngā waku le au pepe. Tasi al mato vai fa tangata la kapi le il swinga le na ye to au. A tono to ta alo Wallace le Wellington mo won malo si le na wa tele swinga. Yo. Ya ele o sesi fo o da miti o kilan. Yo. Ya ai mana ya to au. Te lo le me mana ya. Talo sia e tau la wo fa mo mo. La va ai na malo ai. Jo fo ka to le champagne. Yo, pe o aulen champagne tau sanga tene. Oi vele aulen champagne tau sanga tene. Fantasia mai le luas fultau sanga e pe tolus fultau sanga. Yo. Ya, o tala tangata e fa te mine la wa fa. Ile lima tau sanga ne wai ai. Ia. A to faino tau sanga ne o fa in to faino tono lima tau sanga. Iyo. Ia, e mantua. E le tau ia tu fa tolo na faino le se champagne. O nā whaino umale au pepe, a toa ta mana ta alo e matua i longa ina champagne le mātou au. Pea masto ono, ioi. O le mena le tate a apantua. O mai a kako wo whakasi, le ia le manmoro so kau au meni o matai. Ia, pau me mātou te whaftai e to malo le il vason tene. Ia, le ala ua tau mau foi la siava no le mātou blues nei vai asu wa a manu malo. Ia, o lo na wingo le whatali le ungo ta longa moana ma le Hurricanes. Ia, ai me se foi le ta longa ale Reds. Ia, pe o inala to a final o te loa ia le top 3. Lau mauti noa, ia ai o le whali mono. Ia pe o inala e tau ia isina tūlanga foi le mauti noa. Ia wai o whela ua Waratahs, a whale tonu matou blues. Ia ai malo le Waratahs la tu talo munumuri. Ia e foi lava no em fai on sao mai ai. Ia ma overtake fal moana pa te ole man malo moana. Ia ai pe le tūlanga na. Ia whaftai fo tau mai ai le awal moana o le o toi mo to lava no matou blues e isi i tono top 6. Awala tala ia auto. Pau ale ole au le fefe uma mai au le blues. Ia. Au le auto ta la mai lava no. Ia sao ni le mai. E uma lol ta longa le so. O te polas farrel polas to na ile matu ta alo. Ia o ina lava la to loi fo tūlanga e tatou top 6 nei tau sang. O whanau ngore au pepe o e tau tino i o mātou luma wha mai o oe o le Moana Pasifika le fo toi whanau tui wai toi blues fo i se mafuanga. Whanau le mai i whaingon tala. Auckland Pacific, Moana Pasifika, ma le Auckland Blues. O le ale mea nai, nai te tono mea tauna e lua, o au kilani. Ia, i le mea le tātou te nonofo mai. Ia, e sea au e tau te tapua i. O le mea leo te whai atu ai. Au atu te sawe atu vai lua li leo pepe. Au e alu ai lau, au pe o ti pe wha le tonu, pipi i pe i ai. Au atu te whai le mea pe stana e whai. O le ofua koresi, ofua le kokongo resi tesi, ia. Ia, o whea la le mea te mawhau whau e o mai e le au tapua e moana le e te mini. Wa laki a ngai papa langi lei lungai o. Ma le o kau, ma o kou le au le fia o e whingwhia au le skonga. Te leo melo o vai atu melo whai nei e whalongo ma arisawea. Ia. O la atau au ne e o atu tau sangalea. I wa matana muvu matangata ia i le sawhanga o North Shore. Ma naia te. E tapua il tato au. Ia ma whato tele mai fui tato i o wa pea tau vai atu le si tua la wala laupapa. E tau alo whangia i tatu tangata le tula i o. O le wina tama whai antu la wale ta alonga i le fia na fifo le worry soli. Au ke le hilo se pe i se mea ka alolo le au le koi ngā wha kimu wha pehani i wha le kongu lo fo. Ia wakau ngalo a koi mau folo na sari i leo pepe angafi. Au te le pole telefon whaya ina le Warriors la ngā le tālonga tā wala so lulu nei.
Wale wo vai atu le ia ni si o tau au Queensland na Maroons ia o toi pisa mai la lo no winga. Le foi la o tau lo to tu fo melen tu puta zangan tene. E tau mana tua lele. E se fo ia mo le pisa i lumo moafale. E se fo le pisa le mafale o risi ai. Ale le uma to talo nga fiu fa tali wa ngu atu ia o to fie pisa. I ka ko karangoa i le aso lulu tu langa nale o pepe. Ia o le wo tanto i le venga so muli. Ia o le ring fo i masina vai aso fo pe an tanto waudia. Ia ufa manatu fo i le aso malo lo. O le aso soifu o tupu sa le sel tol. Ia mi se le tanto sisi ngā fu ai Samoa. Ia mi iso fida ngā loa fa fonga le malu tāpua i o siu tanto tunu. Ia e leo iai ni ta penanga tele le tatou company o lo iai ono lo fa umal vai ason te ne tatou sei mun muli. Le sanga va ai latou e fa ia latou top up tai luas futa la pesili atu. Ia pe fa nga fole tau tua le ClickX. Ia e la foi se le ni anga i numera digital ole o vai nga tau o le mai tau atu tatou sei na wai e to a lua tangata mai New Zealand lua foi tatou entries mo Australia. E tasi la tatou entry mo New Zealand len fa manuina o le top up sa la foi le fitu lima tasi ono tolu o fitu lima tasi ono tolu o a le ngole le sta lai le wa le um fa tau foi top up online in tatou ClickX o a man pule le lai le sta le top up len fa tau lungo le tatou ClickX ia le lau molan te fong ni S25 Ultra o isi tatou entries na man malo ia o se leni sa la fuanga i tonga ia fa pena foi fiti le alu ia isi tatou telefoni mo au se talia o le tatou masino uni ia ilo ia tatou fa pitoa ia la tatou tapen pena mo nisi tatou fa pitoa ama tatou masino ulai ia tatou fa nga solo atua atonu wa nga fuina toe so e menisi tatou prices if ia ele malo la tunu se sa idili atonu ono toi fo ia tatou cash prices tatou sei ia pe vai foi pe mo nei malanga fo yo atu ai la fo tu yo pe te o malu tele fo tatou zo man Mane ia le na wa le te le ia fa mo fo. Ole nei fo i tu sanga ia e mi se lava le fia o antu i Samoa e le tulanga fo i pe ni fo fuanga ni su ainga fa la tonga nu ma fia ang. Ya wa la va so i fo malo lo ino tanto uma la pe. ia e pa o mena fe fa silia tu ia te o wapi o ele te la o vala ulia ia po yeso vala ulia taulata mai anga i Australia ia ta o talim ta o ta po i le ta longa ni sa voios ma mal maroons ia Ale mele tu te wa ia to ile o pepe lo no inga le la fa to fa mai le uma la so fu o sa le ia yo le o va ia tu la vai pe fengo fi o ta longa le la solulu uia le o pikial matu tamoluai ia ai le au te tau mafanfana lava langa to te le aula ye o le uli fulian sa sarto au tau sangan tene ia si fele le inta to tala pe au male weekend ia ai o le mai tau atu sa mo e lua tatu waso sisinga fu al vai aso ten ia atonu e pau fu ilas fana o sa lesa ia le tupu ia lo no wingo malo lo fu ila tatu Ya, pe ole tulanga le da, le meng tu wan tu fu le por la melen fa ta ti mai Samoa. Ole aso sa fa yel sam dinga lo tu ya. Ole fa yelo le o sa vali fa ano. Na fa fi shanga mala mtanga al wengo le. Ya ole fa yelo le ole ainga fa le malo. Ya ole toi tu wan le ila lo tanga va yelo ta tu fu. Ya ole ta tu tu ile fi fi pe ante alfa. Ya ole tu lunga ila ya alu ka ye fa ya anga ye fe ia malo se i ioe a foi o le ngo foi i fe ia pia e au mau i le mo tele sala fai ia no koe o kasi lo ngo mo nga fio wa wo le wa forka sanga ni le ia ko o foi le i ki disi mas ia mantu ele va pe e alu sa val ia nga foi le pala au mai nei ainga i fafu vai se top up mari wole more top up ia vai tatu talo fa voucher ia misi atu folna ia vili mai lo ia tie fa ia tu los fa tau blooper ole me pito ta wale da ia wa tu sa wa la papa apa fau sima umarkis
ai leva pe foi le va ko ku pe ko fa mai ko kiki a ko pa pe ko limangi apa a ko Já lá vou na vatu noca. Ala uta titi lotu le ainga fama. Soli. Fama vou dia fonga fata se dia apa ya vatu dia ko fala onga. e ko zona me nga de wa kupu e umanga va ku me foi e me i fo ko fa se uma me ra wo mama ku Dia uta pa ulal va ya titi tu ngana. Ele va mama venga a to fa titi le ufat minni. Eu ole over o fao I fao lua e fa to ati tia vai fao lua na over to ave se mai ya tu langa ole leina le we tu ati tia temine ja va malo atu le tu mala una nga le ti au marketing ja mi se tan to pe tolo no le mai alfon tele ma lua o lo no winga foi ja ole na won tan koma mai le piscina ye le talo fa van chai da va ya so lua tu le ya te le fa ta so le tu langa tau mafa ya le ngatana ya le alu fa ta wal cash power ya mai la to foi sa fa pena tongi me la to a pili le vai fa ngai na fo el tau al tato a talo fa bat ya Malaysia va nga va molea fonga mo le la vate sa no ai fo teloting ya ila to fo va ta wala to cash power la sa ya mantua ya lu fo sta mo pe style lot ya ole lima la fifa to a processo mai tato cash power la sa ya a fa pe tongi ta le val ya e malia se longa te al lima la fiafi yan fa to ala fa tu le cash power le man fa ta le val la wat sa fa ito no farsa ya ala wo vidi mai se va mon mole le power matua ngala la pe ya no winyele o lo tu pa fa la fa power ta ya o ale yo ya to fam natua tu ile malo sa tatu watunu ya tatu cash power la sa ya fato faila val lima la fiaf ya lele fa taula stona ile va ver process tu pe on masanie lele ya ma no va tanya le pe mo le tanto filo ingele so le te wi si va nga taua ai o mana wa mo tinoa ele ya for va so nge e sola vo e kia I mako ya elu wila ele kuilo jampa New South Wales fa kan lo tisi maru Te lo le mana ia version nei fonga mua. Ia. Ma lo atu New South Wales la solulu. Ia. Ma lo atu le Blues I le weekend. Ia. A talonga mua na le la matua I mata matotele. Ia talonga le mua na mal Hurricanes. La ngala fu matua fia al Hurricanes o la o atu mua na le lo I le la tu talonga. Ia masi vava I pe o la tu tamfai nga le Chiefs le na ia. Ia pe te o atu fo. Ia to tu vo melen tu momu. Ke vai di le fio kan sa ori o le o ko kikia a ko ma no se ka mo wala va ku pe le si wa mai mau. O lo te feeling ia pe se category fo le ACC o tanga la tolu tau sango ACC so. Pa wa no ka ko le ko ma no si ala ai ka ko la fo. Me Bolivia. Ia tau tua. Ja, fai tala ngol tato ma yo le tau te. Alo va tanga ma ru tele ya nga wenga mala singa amanto le rive ya so le pepe tanto filo I lungol malai ile zolulu ya mi se ta ngol fai ngol le rive ya so e mi se au mai po o fe sa ole au de ke au ngi ve so le pepe Si fa mo le fonga mo na la vet silfia yo ya au malo au na le tapu ai man mi au fai van ne va ya so. Ya, kago bo se ya va pena. Le vionga ya la pepe tala le le pula le to la danga le DJ Sound T out marketing. Ya before ye le tato pepe tala lo na le talo fa voucher awale fingo tato fa tango tongi so sentu lang. Ya ai piki e wa inga I Samoa I fa o lo o la tongia. Ya mo tato finga fa tango to fitu minuto tale o le tula e tas. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo.
O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia lele i ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Lako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe im tata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lu i tau mō le aso. Vaai mō mua i ou lava sese. Luka i lona mata upo e se fulu ma le valu, o te whaita wina le fuai upo e se fulu ma le tolu. A o le tangata ao lafonga, ua tū mamao atu. E le mawhaia o na tepa e o na mata i le langi. A ua pōpō lona whatawhata. Ua whaapea atu. Le atu wae. Ia e alofa mai ia te au. Le tangata a ngasala. Vaai mō mua i ou lava sese. Whai mai le whata oto i Yesu. E to alua tangata na o i le malu e tatalo. O le farisai o le tas. Ta i o le lotu o iutaia. A o le ao la fonga le tas. Na mua tatalo le farisaio. Ua tō lau i le atua ona le lei, ma ana tautua, ma ana au nanga. Whai maila na tala. Le atua. E tai whaalua i le vai aso na oua na pongi. O te tō anga tele whailau se furua i e le misi. O te lea mio leanga ma mio matanga e pei o le ao la fonga le nali.
Ai tu ane le ao la fonga e tatalo. Ua tu mamao mai. O le whaailonga o le whaatau waa. Ua punou I lalo. Whaailonga o le māsiasi. Ua pōpōlo na whatawhata. Whaailonga ua salamo. Whai maila na tatalo pu lava I luma o lea tua. Lea tua e. Ia ea lofa mai ia te au le tangata anga sala. Fetala Iesu ilo nauso. O le tatalo lea ua tauami o tonuina. O le tatalo a le tangata. Wana va ai mua iona sese maona leanga. Ua va ai mua le ao la fonga iona sese. Ua va ai mua le ao la fonga iona leanga. Ua va ai mua I lana lava a mio. Ua tautino. O ia o le tangata ua sese. Ia lu I tauina oe. Lu I tauina I tātou uma I le nei aso. Ia tātou va aifo mua I o tātou lava sese. Ona ftoa tātou au tilo atu lea. I sese o isi tangata. Ai lava se mānaia o le nei o langa. Ai lava se mānaia o le nei fo yaso. Pe a eva ai ane mua. I ou lava sese. Aia, pe a se I eva ai ane ia I le nei aso. Matalia, o oe o le tangata sese. Tātou te talo. Lea tua alo fae. Whamanuia mai le amatanga o whaasala launga, a lau le itio ma lau televise I le nei aso. Whamanuia le ala usu o tangata I whiau ma ngā ruenga. Ia elu I tauina pea Samoa I aso uma. E ala I lou fina ngalo pa ia. Whamanuia le whaafofonga sila tāpuai a lou atunu I lene yaso I lau leitio ma lau televise. Lea tuae, a o maia I mātou. Ia mātou va aifo yo mātou sese I lene yaso. Lou lava suafa I Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene. Talo fato se fa poponga le nei o tātou tala fo le amatanga foi o ngā luenga o le nei vai aso, mai lo Radio Samoa. Ua whamaunia mai nei le whaatino ai o se fuafuanga le malo au se tālia. E tipoti mai ai I to tono la tunu se tangata nu New Zealand. I le mai ai o se iloilonga ma le komiti ilo masuesuenga, le Administrative Review Tribunal a au se tālia I le mata upu a se tasio alii, ona o nisori ngātu la fono na ia whaia. O leo lo a fia le nemita upo I ngoe ia whalefitu ala pati toa lei. Ua tolu suru iwa nei o na tausanga. Ma o se lia ma se fulu tausanga o nofo sala le to ese. Ona o nisoni ngātu la fono matu ia sa ia whaia I tausanga o mawae. Mo le sila fia o whalefitu sa whale pui lona whaala lai leo se whana I fōlingo se tangata. Ave whaamalosi le isi ma ia titina ai se itulou. Le isi fo I tangata. Ma ave whaamalosi ai se taavale. Ele ngata ilia sa ia whaatino fo I ngā ioinga o le oso whae ai o maota malao o tangata. I wa maunga leo se taimi mua fo I leo o solia ai le li o whalefitu le tū la fono. Wha mawina na amata lava o nai longa le neng a li I ngā ioinga whaaso tū la fono I te tono au se tālia. I le whaato a se fulu valu ai o na tausanga. Masa no fo sala e fo I le to ese le tausanga lua afe suma le tolu, lua afe suma le wha ma le lua afe suma le lima. Peitai ele umi ona whaato atatala mai tua I tausanga lua o tasiono. Ai to e soli fo I le tū la fono e pei ona nofo sala I loa morisilia ma le se fulu tausanga. I leilo ilonga na whaatino ai e komiti na tausanga ai lea li I tos furuiva tausanga ina ia whaatuma wina lona nofo ai tutono au se talia. Peitai ele Italia la na tausanga ma ua whaatono ai e komiti le aru ese ai mai latu nuu ona o le matautia ma le matuia o ana soni ngātu la fono.
I tala anga o whalefitu ala pati totoa lei na tu ua ele nei ali i New Zealand mo Ausitalia i le na o le se fululua ai o na tausanga. Sa abatu o iei mele pone mai sini, mai wha mauina e tele lava wha awhitaulu na whitaia i malea li a o iei mele pone. E wha apea sa tele lava o na wha o lima iai le sa ia nofo ai. Na whai masola le nei ali i le teilo taimi ona o nei a afianga, mai iwai lava na le umalea onga i le kolisi. O i le ana amata tango fia i loe whalefitu le tele o whala au whaasaina male ava malosi i le na o se fulfa i olo na mtua. E ui le umi ai o na iai o whalefitu i Ausitalia ma le tausanga i o lea li e whaatu mawina lona nofo i tutono o le atunu ona o so o tanga i ainga. E o whaalia le komiti ilo ilo o lato whaia se whai unga i tusa ma le manuia lau tele o le atunu. Ma tangata o lo au mau tutono Ausitalia. Ia mauti noa le saunga le mu ma le malu pui ai lato. Mai whainga whaalea lofa peo na ia whaatinuina. O le ala leo o whaalea o ngai nai le visa o whalefitu, ma o tāwhia e nei i lalo le wawa ainga le office o whamlanga inga po le immigration, e tālia ai le tīpoti mai i New Zealand nei. Ua ngai atu nei sui o le tīnei mu ma fisosani mua, le Fire and Emergency New Zealand, i le whaitu o New South Wales i Ausitalia, e tu atu so lato tau au fisosani, i le pangatia ua iai nei lea whaitu o no lolonga te tele ua awhi ai. I ripoti mai le teo whawa malo New Zealand ua tali atu le FENZ, ino o lato tauli maina se talo sanga mai lato paanga i New South Wales, mo se fesosoani. E toa lima tangata ua maali liu ma wasilia ma se fulu afe tangata ua le aini fale. Whamawina ripoti le tai au nei o sui e toa ono mai New Zealand o le angalu lue mani se fesosoani atu i fiso ta inga ma le fituna inga o ngaluenga whaatino. Po le liaison officers, e whaatu mawina le ngalulu e o nisi o sui o le tine mua Ausitalia, e tau mawhai la vea i mai le toa tele mai e olo mo mi le fiso swani. Ua whaalia fo i popolenga le au nanga o la vea e lata lava le se fulu afe fale ma pisi nisi ua matua i whaale anga ina, ma le lata lava le tolu suru afe ainga e le o mawhai o no o atu iai le tele o le fiso swani. Inisi o tala ua whautua ina nei e se fō mai tangata lau tele la tunu o New Zealand, ina ia mauti no le matai tu ina le leo la tau saonga le mu whaare soi fua malolo ina. Pea o iaini fua whanga le malanga atu i atu no o le Pasifika. Ai me se lava atu no o whamoni ai le hawhia le whamai o po naivi po le dengue fever. O le whai unga le vai aso na te ane na whamoni ai le hawhia o le atu no o atu kuki i le whamai. Ma o whao popo atu ai nei le atu kuki i le numera o atu no o whamoni ai le pepesi o le whamai o po naivi e hawhia ai Samoa, Tonga, Mafiti. Ua whamawina foi la awhiai o nisi o le Tasman i whaitu o le Townsville ma Cairns i Queensland Ausitalia. Ma o le maasina na se imwai atu nei lea na whanoi le olo se tamaititi Samoa se fululua tau sanga le matua i Aukilangi nei. Ona o awhianga o le nei whamai e peo na au mai whaatopatope ai mai Samoa e tau mawhai ai ni tonga fitinga i to tono New Zealand. Ta ua ele fō mai a Mark Shaw e te tau lava i tangata o loo fuafua e malanga atu i atu no i whafo. Ia mauti no le leile whai o tui pui pui, ma ia whaatino uma vaenga i pui pui ai la tau, mai leo noa awhia i le whamai le dengue fever. I New Zealand lava ia e to atasi ua whaamaonia le awhia, e pe o na whaamawina i nei vei aso o tua nai atu, ai le ito e maua mai lava nisi o whaamtalanga, e tu sai ma e na fisota i atu ai sui o le ofiso soifua maloloina, po ua awhia pele ai, o no i la tau nei na masalo mia sa fisota i atu i le o lo awhia i to tono New Zealand. Mai tala mulmuli le vai ai o fōlinga pangatia, ma le awhi ai o nisi o itua Ausitalia i lo longa mtimunga mamafa, ua whamawina nei leo no awhi ai o nisi o itua New Zealand nei i lo longa ma vai ele papa o whaititili te tele. Tal tonu la ofisa le vai tau a vaenga o lo vai ma whitai ai ma Ausitalia o le awhalango ina, ma vai leo o mai te tonu la tunu. Ma o whautua ina i fo ilai tu saute ma nisi o vaenga o mo New Zealand, e matai tu wina lolo wao le tau. Ma awe reporti o le awa aia le awhia tele o no whanga e tūla la tele sami i whai tu i sifo o le atu nuu. Ma utu ina mai ei nei la pata inga ma whautuanga timunga ma mawhama lo longa, ma u whautua ina i fwoi tangata whewai ina ia mauti no le saunga le mu e whaamua mua i taimio a whianga whaale natura. O tātou telefona mo le nei tū la mai lo Radio Samoa whaftai whafonga mai, tō whāseifua. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Vi fianga mai le Mount Vaya Band i lere fo I vaing o la woli ina ua se antula tātou teimi ya sfululua minute o le ute ane ia le tulai tasi fa te antu I le fianga ia leulua ia li Aisha Hooch mo tātou telefona ngana sa moa e pe ona e whaafunga atu i lere vaing o la woli. E mo te mene i whiwhila nganga o le ufa tasi mai ia le whalatua ia Janet Masoe Hando o le vainga le uta ua o le Healthy Babies, Healthy Futures. Ia se tasi o la o le fono. Ia po se tasi leo nanga whala putonga ua whai ngoi ina o le fono. Ia tala vantu nei vainga o le Oli Janet Malo, so I fua Malo ngā lui. Ia mo mona o whaatalo whaatu I lau sunga, ai maise le pa ia ma le mamanu o le tato atunuu ua whaafonga mai le nei tū la. Ia le lava le moto o le pā o silafia, mo le silafia, o lo ingoa o Janet Masoe Hando, ua vea nei au matamaita I pule o le whaala putuputonga o le soifua malolo ina I le fono. Ia o te whaftaitele mo le nei a wanoa tāua ua o maua. E whaaso atua I nisi o vaenga, o lo I aile mato tautua ma au ananga I o tātou tangata Pasifika, ai maisile malo, whaftai. Yeah, first of all, congratulations, Malo. Le tau iwi Malo fo I le fina. O le se umi tanu na e pale mai le to finga, Janet. 5 ni tausanga. Taluna o pule I le public health I le fono ai e valu tausanga o ngā lue nei le fono. Malo le fina, Malo le sa ili Malo. Yeah, le Janet. O le whaapunga wha Britannia wha mai Healthy Babies, Healthy Futures. Lona winga a wha sa moa la tamai. A so I fua malolo ina pepe. Ia o le a malolo ina fo I lo lantou lumana. O le kau lakalaka kubai ngā rijat. O lea lava. E wha ape whea o na maua. E nei a alo ma whanau le tātou. Tunu le tau au nanga. Ai o lea tonua le winga o lea au nanga e whaatino. E lea la o le fono. Ia o te fia e whaasila atu le awanoa le nei mo I lātou e ono anga waa. I le mtanga luenga o le fono o se tasi o mātou tautua lo o whaatatau I tina maitanga ma mātua po o tausi whanau e I lalo I fo o le whātausanga le matua. Ia a whai o oe o le Pasifika o lo oe maitanga. Pe o tausi se tamaititi I lalo I fo o le whātausanga, ma nofo I le tūlangi o Aukilani, e mawhai ona e le sitala nei. Ia o le nei polkalame o le Healthy Babies, Healthy Futures, e momoli I lunga le lainga. Ua whaia se I tūlau patino Facebook, mo tangata awai uma, ma o ngā luenga o lo o tuina atu I vai aso uma, mo sui e whaamaea. Ia o ngā luenga e whaingo fie pe o le po e se ata o lo ainga,
o lo o fa'amalositino fa'atasi. Poe fo'i se ata o se taumatanga lelei na e kukaina fa'atasi ma lau āinga. O le fa'amoemoe o le nei polokalame Healthy Babies, Healthy Futures. O le fa'atupuina ma fa'atino ma saninga fa'a le soifua ma loloina I totonu o tātou āinga. Ia o le polokalame o le fa'awai aso e amata I le aso. Ai mawhai fo'i ona mātou talia le tuwai ona listala. So se tasi e whaamai aina le polokalame e whaawai aso, e maua le whailonga e se lautala. Se lautala. A whai e te fia pe iai ni au fesili. Ia whaamole mole wala au mai le o lua fitu o, wha o fitu lua. Pe whaatumu la mātou fo muilunga lainga. E mawhai ona e mawaina le soonga le fo muile da fono Facebook o le da fono Instagram. Ia o se awanoa matango fie lea mo I lātou wanga waa. E le ngata I le whaalele ia a tili o le soifua maloloina. Ai whaapea fo'i le tū tau tupe e whailonga e se lau tāla. O le au te whautua ina o tō uma. Ina ia sainia nei, wala au le o lua fitu o wha o fitu lua, pe whaatumu mato fo muilunga lainga. Ia e maua lunga le fono Facebook page, po le fono Instagram page, po le mato website, fono.org. Malo whau tai Janet Joyce au tasi an tātou whailonga e fia, whawai aso le whanga solo ai, nao na le stala. Nau na le stala la vailunga o le tau Facebook po le penga te whailangi o le sao lea? O lea la vai. Ia ai, o lea, pu ea ko lea ka o mea aile kuka. E ai pāleni. O whaamalostino, whai whaatasi lea inga. Ma whaamalostino. Ia tuilunga, ia a umali whawai aso, ia e mawale se lautala e tangata. O lono winga I lanto umalawa e senda tu tonu ma le stala e maua uma whailonga pe e ini ai inga whaamtoa. Yo e tatau lava ona o le polokalame le o le Healthy Babies, Healthy Futures, tatau na e Pasifika, o lato maitanga, po o tau siesta mai titi lalo I fo le whātau sanga, ia le lava mo mātua, o lo tau si alo ma whanau I lalo I fo le whātau sanga, ma ono nofo I nei I Aukilani. O lono winga nei le tau il vaenga le I whawhonto Aukilani le tātou tau wanga. Ia malia mai a kamwhai mai a ngā kausanga whau Janet, whau te tele mo le avano tātou sila whai ai le ni vaenga o le awauli, ai maru I tele le whenga iei ma le tātou tau wanga, ia mi se whui ngā luenga o le ono māsino lo toil ni tau sang. Ia whaftai lava ono le taimi ai tele lava nisi o mato au nanga fia whailo atu, a whai lava te fia manino iai, o lo o maua lava le avanoa te wala au mai iai, ma whaafsota I mai, ona whaamalama atili atu lea I le mamalu si o tato atunu, ia o le numera o le fono, o le o valu se lau, tolu ono whaavalu. E tele fo I mato au whaingaluinga Samoa, a whai te wala au mai, e whai lava ona e talo sanga, e tala noa mas tangata Samoa. Ai whaftai mo le avanoa, e whaalau I loa ai, le au ananga le fono, I lunga o le Radio Samoa, mato te wha moe. E o atu o tātou Pasifika, ma manui ai, whaftai mo lo avanoa. Maru I tele ngā luenga o tutoio le reia songa fua, le tamaitai, ia pule ia Janet Masoe Hando, o le vaenga o whaingoina o le Healthy Babies, Healthy Futures, o se tasi o la o le whaala puputonga o whaingoina o le fono I tutonu o New Zealand. Nei, o le wasfuluiva ma la awha mirute o te ane le tula e tasi. Nalo fa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
Vi fianga I le rivang ora o li vai tui fo tato programa fanga solo I le rivang ora so I le tutu fa o le radio Samoa Tasilima I tolu a mo o le dafuta mai antu le fa talanga malvanga le ale fono a fingo dai e yeni pepe fo tonu tato wang so le lava no le yale ni e ma wai lo wa bro pu e le ata na fi se kuka ona ma wai le la usela tala fono fa onu o moni si fa mtalanga wala o yele o valu sela tolu ono fa va o valu sela tolu ono fa va moni si fa mtalanga e winga le tato wa fa mo le da o le tu healthy babies healthy future o lo winga so if ma lo ina tato pipi o lo winga o le a mo fo e se lu manai manuia mo ila to e le va pe voi le a o lo wa mafinga causa mile mama o na mama lo le i lo le meka o chips e ke si la fia o le menga va venga la poco mo le mo ka me o na e fa mai tatos e va vi nga nga o si o kama o le va vi nga e mo me fries fu i mai I le McDonald e le se me le i nga me o le me ko nga ka o skama un ka Ioi. Me kere kango e panu lele ia sianga mau kengi. Ia fai fui lele o lea fui le ngore mea. O sanga dessert ngai kau fai. Ia la me kere kango e panu ia sanga fai pula. Ia wai le kaunga kere ngai meo fai pula ngai kele fai o loa mo meo dairies. O nai ma wai le mo le meo le fai pula. Kama fui lele o sua fai ia por kama fui lele o lea fui le ngore skukare fai. Banana cake. Ia kamanga ai mani wala le tau whainga le whono le peo le whala ulo atu e le ringiawo e le nganta e te tō anga I e whaimea ai soi fumalolo ina masi au tamba ia po le tama si au tamba po le a fine o si o wāntali ia po le antali I o lo wāntali ia o le ngā fwoi o le ama wāntoi mo le seleni ia so swani I le whaatau ngau tau mafa
ke manga kua vai ke miau whaakau mea ai fuia uia. Ala, a wei lea nora kore kia ka māno I ka kōwhangu mea ai fuia ngā le back end shape. Ia wai, soli, ia oi la rue ngofo mwhai ngā me ore pisika. Ai na fuma mawhau I lele ia. Ile me santanto wo mai. Mama e lo makua foi lele kaya. Pusala e whailang kau mawhukanga ba mama I whailam. Ia mongo I whai I sianka. E veo lono la lo maku. E va whelan koi. O ngai ki kingo lele ia mamar koi. Ora me ngani vai koi foi lele. Fou ngia ka ko fangu mea ai. E fou ngia ka ko fangu mea ai. Ia wansola. Pe o corcage pe le mafuka ma corcage. E sa wal mon mel mamar misiruki. E sa wa pa tonua. Ia rangol me ngara wo kupu yang kan ko vai kimri. Nga ka ma faia vo le nga ka ma fa pepe. Ele melo le me ai. Ku lo ye mal fries wele. Nga umar nga ku akula ye mal me ka olafo. Olafo malisi me. Ia nga ole nakit. Ia. Ai ku ko me mo wa so fo ma lo. Ia nga la. Ole fa mo le fono pe ona sa e fa fo mai. Le nik fo I fa ngola. Woli. Los for 2 minute le uta nei le tula etas. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account in New Zealand, pe lafo sa fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asi siane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o lau paanga e taitoloina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Kako hoe, kaule kaua! He whai ama whai! Wāte lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whaatalo whal tātou atinu, ia, mai tātou por kalame fo ile nei, o le a reto le ola, mo oe ile nei yaso. O le roma e fitu al whai upo e sifululua, e whapea, o le nei fo I e pa ia lava le tūla fono, ma le polo inga e pa ia, e tonu ma ua le lei. A le upula mo o le aso le nei, e kau ese fo ile tātou a reto le nei tā ua tele, whapea, o le tūla fono, ma le alofa tū noa. The law versus grace.
ole fetauinga le tulafono ma le alofa tunoa po le sesenga o vaenga nei. Ina me mua e loa le tulafono na au mai le tua e paia ma miotonu. O kalanga Paulo o tulafongo e le lei ma atotoa e paia. A o whaalave lave i te tauna e loa me tāua le nei. O le whaalave lave e le mawhai e le tulafono paia le nei ma miotonu. O na whaapaia ina oe e le mawhai foi e le tulafono o na taua oe o le tangata miotonu pe au mai le miotonu i a te tātou. Paule mea le tulafono e whai. O le whaasino mai i a te oe, po o le tau mai i a te oe, o le mea te tau na whai, ma le mea le te taunga e whaia. For example, whate ta inga, a whapete alu i fō mai e siaki e whanokua, wale seki lau whalongo, e ke upe o e malili, o e mai, o e fiva. A whapela ki alu i wa ai fō mai. E ke lea luaku loa treat lo oe le fō mai ma o mai le kali. Ia waku me lea ke ai ngeila lo a. Le mea mua le fō mai e whai. E tango sue oe e le upa petani. E diagnose mua oe. Ngai whai sue nga masa ini linga i te oe. Ia pe siaki mua lo suka. E lima kama ima singi nga siaki lo suka. Po whela iai, po runga, po lalo. Ia i fōle mea ngā le thermometer. Le wheunga e tuu i lalo lo au. Ia pe tuu i a. E lo ngutu. E lo ai. Le fever. O mea la na. E whapena umalawa le tulafono. Ngā ongi mea fo i le siaki ai oe, ma wha masino ina ai oe, le tūlanga ngai ai oe. Ai le mawhai e mea le nā, ona solvinga lo whawhitau, ni pau le mea le thermometer e whai, ia ma le mea ngai siaki le suka e whai, o le ka umai le kūlanga ngai ke iai. Whe le mea ua mafua inga e mai a, le mea ua eilo mai. Ai le mawhai e le fua vevela, ma le mea ngai whai lo suka, o ngā solve lo fever. E iaia le solution e ke mo mia. E whapena lava la ia le tulafongo. O le tulafono, always lava, na o le whamasino ina o tātou. Wai ki kilo le tulafongo, e lolo, a woi. O a utanga sala, wa o mea ia le whemai au ke whaia. Ia e kelenga e whamasenga inga mea na leo lailo o langa. Tau mai me sa, e ke vai kungoi. Pe o lo ke ui ele mele ai le mawhai se malosi le tulafongo pe e se mana le tulafongo e fesoa soani e te pau ele mele tulafongo e whai ke wa ailo iai ngā le whaamasingonga oe e whaamasino tangaka ke le tulafongo ai le e se malosi e te maua mai ai ina la whaatita ingo le tala i le teine fo ele le whawhine le na maua Iesu o mori lua o mai loa ka ngaka o mai a Iesu wala ku wa ai whawhingi e ua maua mori lua o le tulafongo e ka kaunga whasioki. O mai loa a mai a Iesu ua tamkau ai ma. Mai loa Iesu ma ko maua whingi o mori lua e tusa ma le tulafongo whamasingo inga o ia o le unga o le oki. Ke loa la Iesu e le whapenga whaalea o ngā inga Iesu tulafongo. Na ngakalia Iesu, makuwe mai Iesu, okay ngai, usa isi skala Iesu, okay ngai sao. Ai pawal whautuanga, a whai e iei seisi o kou ele ai se anga sala. Ia kongi mua langa ma, kangolo Iesu, ua whamisinonga le nga kulafongo ngai whingi. Ai kangolo Iesu, li ua ele tulafongo, whamisinonga, whaasanga le kulafongo ya te lato, kulafongo la leo le anga sala. Ia lela, ea Iesu ilunga sa pungou ilano. Wale ai masesi, ai sea. A wafo e wale ai sesi o la kou e le ai se malosi e mangu maloa i tulafongo. E va ai fo la kou inga ua ki mai le tulafongo ya ke la kou. La kou su e le loko i fo la tulo. Sole, e anga sala fa fingi le muri lua. A o ka kou fo, e ai fo e tātou mea se, e ai fo i mea ka kou kwa le tonu ai lea la. Ua o ese i la tou, wale mawhai e sesi o la kou, o nga kongi se ma, ai sea. Onga o le tulafongo always ya whaamasingo whaasala a o le alofa tūnoa e ese la le lawe mai lo Iesu whea ka ngakai ngau mai pingi o eli mai whingi o le aiseisi mai lo mai Iesu o au fo o ke le whaasala pe o na whaia e le tulafongo ai kwhaiaki ati oe alu winga ngisi upo Iesu whe mai alu au le koe ang sala winga whe mai Iesu o le tulafongo o ke le whaia pe o whe mai tulafongo whaasala i te oe. A le mea kwhaiaki i te oe. O le alofa tūno. Winga e mua le alofa tūno. O te ngata whaasala ngā mai mariwhingi. Ngā mua le whaasala. Le se senga lei. Tulafono ma le alofa tūno. Le alawhi mai Iesu.
alu aua e te toi angasala. E leo kula fongo nga Twitter ya Yesu le fine ina ia maua le amiotonu. A o le alofa tu noa o Yesu. Nga mua nga maua e fafine le amiotonu ma le pa ia o le tula fono. Le tua whawhitai. Whawhitai ya o onga i le tāua le maua lunga o lo alofa tu noa i mātou soli tula fono. Au mātou maua le alofa tu noa ona o Yesu. Whawhitai Yesu. Amen. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar Covid e te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pe pisi le Covid le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga, e whautua ina le whai o le tui pui pui ar Covid mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar Covid. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i
I o loa e whaatotonga ai lo mauta, ini tau lelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potu malolo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 O le ua join sfulvan mo le afa medu tona tale o le tula e lua I le rifo I vaenga o le a wauli. Ia e fifia kanga e le vaenga o le aso. O le ua maua le tanto wa so to inga. Ia ma le fianga ia lilo ma iava maina vai misa sui o le tanto wala leo. E pia ngaru e puna wa I mai tono le tanto. Tono o le rifo I iava ia so muli o le masino me a o faanga solo ai. Ia le fa masinonga lea nisio sui a fai pole. Ia marisi fo o sui o le tātou o turu I Samoa. Se tasi o mata upu ua leva na lunga ma la loai. Ia mawha alia I fo I le tele o whira ngalo whi lanu wai. Ole pa ia ma le mamano o le tātou o turu. Ia e whiwhila kanga o le uwha tasi me le rivaenga o le awoli ia le fionga ia lilo mai av. Ia si au mai po o ani mata upu na tala no ina. I le amatali ia I o le wha msinonga lea mai le tai awana le la va tala fa anto I le rivaenga le aso lilo malo le ngalui ia malo fo I le on se mai tutu magalu ngai pio nga pati ai ia matalo fatu I le fa fo anga se tata wa tunu ia I le nei fo I ia auli ia fa pe fo I lau to fa fo nga mua lo tama fai mai le tata por kalame o le nei fo ia so al tata le tio ma lo lava le fa tau tainga I lau tau fa ia fa pe fo I le tapua I se tata o tunu e tu sai fo I o whaiva e masani ai o Samoa ia me sai fo I le whianga I o whanau ia o onga ia fa pe fo I nei te mama tina mātutu ai le whaitatalo ia fa pe fo I a sunga I fa whianga inga ia me sai fo I o le lava tele le au ngā lului ma losi le tata o tunu o ngā lului wa fo I le manuia o Samoa wau ma lo lava le lau tau whale, mo le whatau tengo le nei aso. Tātou te tau whai wha mālo, lilo mālo, le tau tua mālo fwoi. Ia le lei wha alongo tinga. A tunu e leima se sio tui wha alongo mai en tap na o le fia wha whonga atu lau e fionga lilo. Mai le tai au na leila, au mai a le wha atu langana. Ia o le wha msironga e pio na safa ngā solo. A o fea lewa ta ti ai, ia le mai ai o le vaenga mua o le tō lau launga po le amatali ai le wha msironga le aari. Ia, o le tūlanga o lo I el tatu mta upu lea ua wala awina I le aso, man tō whailea na atofa mai lava la solos fuluonu. Ia e wala awina I le mta upu le nei, mo lianga e whaasanga I le sa avea minsta mtanga renga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, ia ma le sa avea minsta lango o le mtanga renga o leo leo, le ola toi fuata ina, ia o le susunga ia li o whaatau malama, ia ola o ia o le leo tai leo sinia fo il mtanga renga o leo ia sa avea ma tai leo mtanga renga o leo ia o le sunga ia Lise Schmidt ia o se tamaita isa o nga whaatu stala ia a mese ai o le sunga ia Samuelu sua ia po o ekele ingo Samuelu pea ma le lima ile ongo nga whalau nei fau ena le isi fai ia malona to olua o sivai ia o ila tau ia o lewa molia o molianga ia baba ai atu ia o molianga foi ia o le fanga faleanga ina o le tau lele o se tangata o le ingo se tangata malona tau lele ia o molianga o le tau mawhai e fau ia e fau nga e fa e ave se aile fai unga sao male ami o ton isu nga leo ia e mai se le mislead ia por tai se foi o leo foi leo o le ngia leo ina ia lato fau ia na fai ia o le lana matale le famsinonga le ile famsinonga fai tu malo le afal se fulu le so afal se fulu e matalo o le manai ai o le fola sanga mua ale sunga i tamaita ilo ia
leo lo tula'i mo leo ona e umi ala na folasanga e whamanino ai mata upu na lai ona au mai whamanino e le tūlanga na lai ona avatu e leo i le whamasinonga le mata upu le nei ona o le tangi a leo whaaleanga ina le swafa ia whapea foi ma le tanga ia leo i le tūlanga o le aafia o le amio tonu ma le whai o ngā luenga le nei lona lua o le isi tūlanga le au mai i le folasanga umilia o le tūlanga foi leo le tau mawhai e a foi nei e tau ti nei ai le tau tonunga o tangata i le matanga luenga o leo wa mata ona pe e ti nei e mau fafau nei ma mea uma nei wa fai ma fau nei ia le tau tonunga o tangata o leo o le au ngalue leo le tau malo na te tau aveina mata upu fai aso suenga mo lia tangata sol tula fono matu ina atu fa msinonga ia o le mata upula le lau a mata le so tula ilo ia o le ia mata ia ele ia ni preliminary issues ia po nisi mata upula iti fo ie a mata fo ie e tau fa pese application mai sesi tu po le aina mata ona wa failo atu ele tamaita ia tani ato ai loa ia le withdraw ia po le fa ese mai o le afionga ia unasa uni sa polu malona lo Josephine sa polu ia manisi fo yo li alo ia mai New Zealand ia mai le tau aveina o mata upo le sunga ia Samuelu masivai sa tula iai ia ona ole wa tau ave tasila e Tania ia ole tule a lauli li o ma a lauli fulea i malise o tau ave ele sunga ia mural ia maseli lo ia fo mai New Zealand ia olo o iai le tule a fo nei a leo o le sunga le inafo a taima langi Strickland ia o ia leo lo o ia tau aveina le tu leo malal for sanga umilea ko lole mo mau mua o mo mau leo mai ana mo mau fitus full montupu o le fionga le li komsina o leo le tofa wa pa aulo ngoi tino Filippo ia lena tula ia iloa pe ko kwaka sukasi e tula iloa ia wa pa ia ole amatanga mo mau pa au amata sa mai ai lona taimina ave ai ma komsina ma tofia mai le walua nei tau sanga ma le sifulu masina wala tarata i tolu tau sanga ia o lana tala fa mai o le amatanga o me lua fe lua tolu na wala aua tuaia le sunga le afionga pulea ia o vea ia ma minsta langolango o tanga luenga o leo ina ia e fia ma wasi ta vale ma tutongi foi lele serento ta vale rent ia ma le safasiringia pe o le ale le mafuanga fa mai o ia fia anga e au mai ia molimak mon ta upule ia ona fa pe mai le ola na tala fa mai sa fa pe mai tu pule ia te ia na o ia e tali tonu ia molimak ele kali kong mon mau leo ia ma olo o afia foi o pune ia pule in fam tala ele el komisina ma olo o afia foi se tasi o tau ainga le minsta leo ia ele fia fa o ngai la fi pulea ile ta avale le leo sa fe alwa ia ile taimi on ele la sene foi le POL ma le numero e mana o la se rental po se ta avale rent ia o le sa me komisina sa bala au mo atu la se ta avale rent e muli ile masina alia o atu ai pulea ilona ofisa mana o mia life pulea se kopi o le faila lea o le enga o le maliwa i o tu mana o mia se kopi o le enga leo le hit and run case mai na te fesilingia sa fesilia ia ile afionga ile tamata ilo ia o pa au pe o ona mai tawale ona manatua case le fa mai au pa au e na te manatua case le ona o le sa tele na pisa ia le atunu ai ile fatautenga su engal mta upulia ele ilalo la ta inga esele le leo esele ta leo sa fia ngai male mta upulia ia singia lopo fela sa ile faila ile taimilea
Ia e fa mai o pa au sa o tu ina atu le failai o le vaenga o taavale afi. Ona o ina na refer i ele investigation o le case. O le maliu o tu au. Ona o le tūlanga tau taavale afi na maliu o la vea il taavale. Ia o le failala i lalo la o le afangi o le vaenga le o taavale afi le taimilia. O lai tau ave le fionga i le sukomsina le i nei le sunga pali i Mona Lisa tia i keti. Ia le ta inga o le traffic le taimi lea, ma o le Mona Lisa la i langa portfolio. O ia lea sa ia te wina le, sa iai le faila lea o le maliu leo tu au. E whaatali ai nisi o tūlanga fofo ie, toi tu ina atu pe nisi mau fo. Ia o te, o le whamtalanga la a le fionga komisina, whamai. E anga ia tu le afoingi, ia whipulea i le aso lea mo le faila, e au mai le faila, e tālu sanga ai mai le faila. O lea la te iei ma le lo ia al mtanga alwenga o leo na ofisa. O lea tala noa isi mta au faltu la fono. Ia sa ave i ele fautuanga le lo ia. E le mawhai, o na iei se tūlanga whaapea e mawhai ana whaia. O le au mai o le suenga leo. Ini tangata ele o ni leo. E la tau te oa i e whaatino ngā luenga po le alawa li tu ai ngā mea le mana awai. Ia, ma whaimaia tala awa pa au. Ia, nai ula o whai unga naso ina ua tala sangatu ia le sui whai pule. Ma o whailo iai e mali e le talia luna mana onga, e le talia tala sanga. Ona whaimai o moni mau ia le whai atu e whipulea. Na la yona nga ia tu faila lia ona mol mau ia le tala no atu le mali o tu a ia le fate komisina ia o le mena leo mai ia tala a longo sa o te ena ina tal sanga ona like lia la lo tu la fono leo e le mafai ona tu ina atu se mata o por o faia se su enga i se tangata e le o se leo e alwa kura fule tu ina tu te mile se su enga alwa tu lo fule wa lo fule ai pule ya tupa isa panile le malfanga ya se su enga te mile lo afel lua ya maisi mai le traffic unit so la to ya le wa te mile ma to ale na e fatino le te so ina mta upu o le aso le tas e vilia tu ai wa sauia i fule ai vilia tu ai loia le fionga le minsta ole tanga renga o vea ia le fionga ia la uli ma minsta tanga renga fatu anga fainga faiva pe maua sala tau feilo inga i lona ofisa ile aso so ai ia le la e fe mai ia le tala wapa i savala au fo ia ile ta ile na sa ia ta wa ina mta upule traffic ina ia o atu mal faila mta upule ina titilo ia ile mata upule ona olewa wa ese ia me na watu fo i ofisiri ia ai mal ongale watu ile le faila ile waenga le na o mai la ile o pa au fa mai o pa o mai ile ofisa ole minsta ole sa fa ile to fa li o fa tang malama le sa fa ile o fa tang malama ile le ofisa o lauli ia o ia lo ofisiri ku ia fe nga ia li ai fa mai ia li o le afangi no fe awa ku ia ko inga le wa taimilia o le fenga wenga li o tuai potas na te vai ele potas ele o iai fo ili o tono le vai nga su ena la to fati no nga wenga lia o le su ina o le mafu anga o le mali o tu ele su nga leo ia fa mai la ia awa pa ia wa no fo ele yumina tono le officer wa tonu watu la uli ave lola o mali o ton ele leva tonu watu ia fa walo o le fa ina fe au fa walo ia ma fa pe mai e loa ia le fionga ia launch wa mai ona fa i loa ia fa walo o umale la to su enga o mautua la to mau ia o le ala ile pule le o fa pena ona tu wa ia e moli mau ia wa mai le ava no ile lo e moli ia mai le ala ile pule i moli mau ia to
mo le mau ia e tolu o mo le mau ia Sam Sivai ia o lea ua whaapea I loa ia saunanga la uli komisina ma mawhawalo. Wa umala mātou suenga umana verify e lo ia wa umana na whaifa matalanga mo le mau ia o lea tua ia lea la pule ia tuatu loa I leo e o loa mo lia mai lea la pule. Ia o inala lea na whailo ia le li komisina e le mawhai se tūlanga whaapea. E le mawhai se tūlanga whaapea o le investigation a ia po le suenga e whaatino e leo. Sa whaapea ai a watu ia mo le mau. E sa ili leo masu e matoe whaatala noa. E wha maonia ia mo le mau. E o leo e carry out le whainga le investigation. Pe wha maonia mau ia ina i mwhaiena a mai le whamasinonga. Ia whai mai ala au li ala o whionga. Wa iai mo le mau e to atolu. Wa mātou mauaina. Wa mai asu e ina. O le ala lea. Sa o wala au ia li ona o ia lea. Sa whaatonu ina ia whaia le suenga. O lona tantonunga. Na pau lea o le leo. Na te mawhai o na wha tino ina le suenga lea. Ia, mamai komisina ia o ia makua whake ia le tae au lea. O ia fo I mori mau. Ua mai a o na wha, o kalaia lauli. Ua mai a o na wha maonia. Ma ua tu inatu I lato lo ia. Ma ua whapea mai. O tu inatu I lato lo ia. Ma ua whapea mai. Ua tatau o na tu umai loe le ofisa o leo. Ia. Mai loa ia foi ni ia awa pa o ia e ofu o nei le ia se fatanga sa ia sa tu ina mtanga lwenga ia ali o fatanga malama e pe o le fatanga na tu ia tu pa isa panile le malifanga le ta o le traffic le taimilia e fai ai se suenga ia au le pe e o wate ina o tu iwa wa ile le tulanga le ia o le fawa wina mo mau ale ali komisina na pau ale mo mau na whailoa tu ela auli le asole na la tu tala no aile ingoa na Samuel e whai maila e iai matama ita I to alua ia na whailoa fo il tae au laval na o mo mau ia o lo whaano nofo le mo analisa hotel I Vaiteli na nofo mo analisa I Vaiteli ia whai mai o mai al suenga ia sa whai iai ina whailo ia awa pa au ele talia ina le to inga mea whapea o le ke ia o aku mo lia ia le tangata ele e sila ia tatau a tangata I lalo le whaavai. Le te iwa mo lia ele verify inga leo ia mo le mau. Ile whanga solo I o le mori maulea le whionga le komisina. O le mata upu le peo de sau no ina le vaengo la wa ulia le lo mai. O te tonu le ofisa o aile whanga solo I wai I la uia mai tau fo ile le iei I mata upu nei. A tonu a leo le susu e ngai whi tonu le ofisa o leo. E te tauna tala no I nei te tonu la alfa msino ngai peo na whanga solo le te bidi. O ngā whea tonu a lea na whi le susu e ngai lea makarangoanga ia li lo mai. O le ofisa o le fionga le minsta o veala auli ma minsta mtanga rengo whainga whaiba ma whatoanga ma whainga whaiba. Te tonu la o le ofisa o le fionga ia la auli le mea na whai eile le tanuanga le o le whamtalanga komisina o ia e whate ia. Na tele ilo le mata upu lea e anga ia tuai na wala au mai eile e anga ia tuai. Ia awate le anga ia tu o le no fo mai eili o yo. Ia. Ia ona whairo le tala komisina e se longa la au mai moli maunge e kolu le whangongofo ngel mo analisa. Esu e mawha maungia e leo. Ia ona tilo le iai. So whailo la ia leo i o whamai o ia na whailoa ilo ia e whawalo. Ona o ia e whawalo Harry Schuster. Ia. E minsta leo le na ia i whaatasi mar komisina. Sa whailolo i whawalo I ala auli. Ona o ia, e iailo na sa o tanga I le tangata lea e tangi. E lo na afianga. So e le mawhai e longa conflict of interest. Ona o le whai ule e iailo na sa o tanga.
Ia sa whailoa e whawalo i. Ia whaaton whamai. Sa whaatonu ai loa le minsta ia le komisina. E o mai leo le moana lisa. E avaku mo li mau ia. E whaanonofo i lalo le vaainga leo. Ina ia whaatino i ele su enga masu su eina. Sau loa ia le komisina whamai o lana tala. O le saunonga komisina nei. Alwatu le ofisa. Peso o tai loa ia sapanile. Ta ia le traffic le na whaia le su enga. Lenta whaia le su enga. Ia. Ma whaia. E remove aku mo li mau ia i le moana lisa. Ma avaku e ave ku se hotel. I lalo le vaainga leo. Ia le sabato e lo whaanonofo i o ia lin. I matotua. I le fale talimalo lin. I matotua. Ia whaanonofo i loa. Ina ia ai whanga solo se suenga ia mo le tolu vai aso e tau mawhai e verify mo li mau ia pe wha maunia. Ia. A o ai le na wha no fua ia muri mau mua i le no fua. Ngale sa wha montu mua. Ia, o lea e ta ua matua ia i sa whaanonofo e le vaenga lea whapea o umana lato wa iei mo li mau o su eina o wha maonia o umana ave lato lo ia mwhai mailo e longo leo lono winga. O fulea e mala auli sa ia mo li mau i lato wa inga il taimile i le hotel Mona Lisa. Neli. Ia, ai o le tūlanga lana iei, whai mai. Whai loa le sa suenga, umaro le tolwa ia, sa koe li poki e kuloa ia sika mau tupa, ia tupa isa pani le malfanga, whai mai. Commissioner o le mea e tas, e makua whawhau ale mau ia, e le wha maonia, ma e matua se ama ma le moni. Ia, na inform lo la ia lea, o ina tamwhai lo la ia, su e salata waso e mawhai ona tala noa ati ala auli ina ia mawhai ona longo ina. E tu sai ona mta upu maltulanga wa iai. Ia lea lana mawai lola to waso i le fionga i ala auti. Ia e pe ona o ta ua mai e le fionga le li komisina. O le vai aso muli au iuni o le tau sanga la valea. Ua whelua tolu. Ia. Lea na olo ia i ala auli tuana i matu. O la atou o tupa isapani o li o whaatang malama o lana awita avale mai ia. Na ono ia i oi tuana i matu. Ia, mawhamatala lo i ala au. Ia le tūlanga le wa iai le mata upu. E whai maila awa pa au. Sa whaatino la tau forasanga i tae au le whaatanu ta upu. E meise la wai mon mau e tolu ia na watu e whipulea i mala auli. E whailoa. Ma whailoa i le whamaunia e le ai whaise sa o mau ia. E sa wa ai al tae au na le fia al minsta i la la tau forasanga. Upu ia komisina sa uva ai al tae au lia. Le fia o le minsta e matou forsanga. Sa ia sa va pia mai foi le fiong ale li komisina. Upu ia ala ulin fatia te ia. Commissioner, o le tama lea e mo isa pangota mua. Samuelu le refer iai. Ia. E mo isa pangota mua. Ai o i e awala mai ai le finangalo le atua. Ai ape a tau e o. Ai ape a tau e loka mai le ala le pule. O na avatu lea e tu ui tonu o se potu e tas. Ai avatu iai ma Samuelu. E fai se la fi naunga. Ai whalongolongo leo po o ai e sao. Quote lea fonga mua i e mai tau mai. Mani. O kusawa ia na whaasau le fonga al komisina. Commissioner o le taunoanga lea ala auli. Commissioner o le tama lea e mo isa pangota mua. Ai ile o ie awala mai ai le finangalo le atua. Ai ape ato o e loka mai le ala le pule. O na avatu lea e tu utitono se potu. Ai avatu Samuelu e whai eisa la fi naunga. Ai whanongolongo leo po o ai sao. Mai awa pa au na whailo le i o lana tala i le fionga le Liminsta. E le mawhai o na whai le tūlanga lea. Mātou te pui ai a tatau a tangata i lalo le whaavai. E sa ia whaatonu mai mātou e whai le tūlanga lea. Ia, ngā umanga vela ko advice e whai mai.
Wa fa oina toi avelo lo umal na fai e ila to for sanga avela na tala le na ele mafai. E vai e kwa ele o fia alminsta ia avelo lang advice. Fai lo ia. A fa pele fia o tole outcome o su enga leo. Na nga ia fai. E mafai o na fai sa to private prosecution. E avatu wai au moli mau ia. Ai o mātou, e le mawhai o na whai tūlanga le mawhaawa, o na e le wha maunia i a maune, e le o sa o fo. Ia, mai e o mai a, e le i whamalia ina le whina ngalo le aliminsta, ia sa wha amalu rufo iai, o na o lewa ai atu, lātou, ia o tala ia le whionga le komsina, sa wha amalu lu iai, o na o le titilo whai lātou, le kele o le mauloa su, le mauloa, la mausu ia ngai whaasanga mtanga luenga o leo. Mari. A koe whai ngai male meangi, ia lo winga foi o le sisu le whaasanga ia la kou. Ia o le tūranga nana iai, o le alawa aso, na nga ia toi sapani e ta uatu, e le wha maonia moli mau. O le aso anga o koe sapangi e whapia awa pa au e le wha maonia moli mau. Whailo ia awa pa au. Remove ese whai tangata ia moli mau e sa nofo ia lini. E o ese loa e o e lako ainga ele o wha maonia lako moli mau, ele o lena wha atonu ai loa. O lona winga la na toi fo i o lantou nuu mo lantou a fio anga uo. Wale wha awa wina na mata po sa o lea liru mai. Ia, wa ave ese mai awa fo i lefe mai awa pa. O le ngofo ai o le kongi le maro ia hutau si anga ngofo ai i lalo le wa inga leo leo. Lena na ilo alo e lefa maonia wa mo umatse so nga leo leo lefa maonia. Ia release lo fa e o ese lo ma ol fatal malo. Ina ia e a faini. Ele o fa maonia ia maui e wa umale so nga leo leo a pa pesi si me ko la kwai o ko la kwai. Ole ta fast forward la ia July and August. This is May and June. Ia. Leo mai lo lo mal mau kom sina ya yu lai mau ku so lo fa pe mai le fionga le li kom sina. O ina te ia na fa te ia ia. O ia sa malanga i se malanga fan malo ia tunu mau. Ia ai sa ka penga fa le makanga luenga kai mile a mol palo to lua fe lua tas. No mol palo ta la ititi ya se tema. Ia. To sanga la balea. Palo kai o fa masingonga fo ngai ia nga fai. Palo kalaiki. Ia. Mai sa tapena i le afone le matanga luenga tulanga lea. Ai fate ia loa la tau ia se tema. I le porkalame. Ma le fatal noanga lea sa faia mai. A se milunga o le Blue TV tau ta ia e program. Ma o lea moli mau. E matuale ma fai ona o le upula o pa o lea moli mau e makuale ma fai o ngalu ese malo mafau ma ke amalo mafau i le fa lea ngaina ono na ingoa ma le tuua ia i faufaunga ma tuua ia o la ko o la ua ma le pule o le au ai drugs ma tuua ia o leo e fai mea pi o le osao ia i tulanga lea o le safsinia po wai sa fatau taial po kalame ia e tau mai ia o le host na ia faial po kalame lea o le tau faasiata pio vauriko sili lo ia ile lo ia sa e makamaka po kalame lea e femai o pa no matamata ia sa e milolalna lea na fai mai e lol famasino e te tau o na play le po kalame le video leo lo ia le video link e tau na play pro kalame lea e tau tu sal taiminga wa la kale la carcas ia e taimila famasinonga mai le kai a ko lea on mon mau kom sina le nga lua mal forsanga leo e la kalaka lo la carcas e manga mia lo le play o le video lea o le por kalame lea ya le lana malo lo le famasinonga mortolos full minuti ona fai mai le famasino ne afionga ya talasa saanga e tasile i tulama le luas full minuti le umi ole ol por kalame le male fatanoanga le asem e taula ona malo lo mortolos full minuti ona le wala talasa ile wele la kalaka se fululua la kalaka se fululua la atas fululua e ka kaula onga
o malolo ele ko le ala na malolo mai o tolu full minute le na ya e o malo tolu full minute o tu lo tonu play lo ale mate fa wa o le ma wa le fionga le komsina ya o le malolo ngalanga le nga wa ese mai e lo se piki tamatia onga ele kolo ele fa ele cross examine fongamua awai umale ma wa le komsina la wakile akale al pokalamelia ya ona file le cross examine mai lo ia tu elua ia lo ia elua ia o ia mural ia matani ato lo Lilo. O nana o leuta mai tau le li antu la vai lau forsanga le vai ngole au. O nana e sa no e fa pe. Fa pa fala I tu ala mata u pe ona sa no ye le fionga le kom sina o leu. Tolu ma sina muli ane. Ai manu lo ilunga male mole mau le sunga ya sem. O le sa tonu le o le fa nga so longa le mole mau le kom sina. ya o lana moli mau pusa o lewa ile so suenga ia leo ele o nga mol mau le wali ele sa ele moni le na abatu e fulea ima ya o mai lo longo la uli ele la to so suenga ele fa maunia mol mau ele usa ya o yunginga the end of June Ia. ai ulai au kuso se te male sa un el palo ka la kikinga ke le lo po ele tumano ele tawa ai va ai mai lo por kalamele le al waku lo ilunga le por kalamele le fa ye ko el fa kalangwanga sem mon maule le nga fai le fa ta wa nei mo lianga yo o me na fa Leli, on no winga la o lela antala le video le o le polkalame le na fa ya ile mori ma wala sunga ya sem a mai o lo la ina ile so ya ona kolosi mai lo le o le si tu va pero si cross examine la ya isi lo ya ai le fola sanga le o ali fonga mua o le mon mau nga ia le ka kala ngoi ngel mon mau kom sina le fola sanga le e mata tia foile ia le tele o le fola sanga le o le mata upule nei na mata ila so lo suta se perila lua felua tas o le mali o tu au la solenga mali white ia o le hit and run o fale o famia ia leo o fale ata outpost ia po le officer leo fale ata na ngafa male ma o ila to mua ia na nga I le mata upu le po na tupu ele fale blavi o le nga refer mai lola ia leo le mata I le traffic ona e pe ona uta ua enta o le mon mau al komsina o ona le vaenga o tavale afi o lena la ve tavale le tangata le maliu o le first investigation na leo na ta ua lata forsanga na nei na ta yulu ai le sunga junior va alotu inspector junior va alotu o ia sa ta yulu ai ia e tele famaia ia le fionga le tamata ilo ia aleo e tele tangata sa implicated sa tua ia o lato ingoa I le mata upu ai avakwa leo e o ai sa ili la cosa suenga ele fa maunia ia tangata ia na fatula ia to lato ingoa so ole fa unga le lua fe luatas na presenta ile li poti atoa leo le traffic le here e junior valo tu ia ilu mal komesina male executive ile mata upul nei ma ole fa unga le na la tau suenga e uiele iai seisi na maua le temina ole mata upulea iai seisi na maua ma masalomia na lavea itu I mean ole taavale male ave taavale na lavea ai ia tu ele iai seisi na maua le temile na ua faile presentation le ole li poki a koa le end of 2021 ia ole case la ia mai le temile la open ole faila ia sai le deputy commissioner le taimile ia lena lua felua lua o ina lola lena na mata ilo na avele tu ina atu lo ia le faila tu ina atu le fionga ia le sunga ia tu pai sapani le malfanga mo ala tu su enga tu fa wa fa tununga le fionga komsina fo le ia longo
Ia. Ia, ka mawhai mai e a whaingi. I koe whai mai ia whaingi. Ia su enga le mata upo lea. Me loa whelua kolu. Lean tam whai atua ia whupulea ia sa ili au mai le whaila ina ia lato ma ai le whaila leo o le maliwa tu au. Ia, o le tala le au mai leo. Ele imanuia la le tam whainga. Ia, luafe whaiunga o ai whainei. O me lava ia le ana na sama na ia le fionga le likom sina ele minsta ma mai la to tele no ile officer o fa mai o lako investigation o statement sa Samuelu o le statement na Sivai ma le statement a Marie ile tala leo ile tama ta ile Marie kusa o Marie sai savai o ia la vainga ia Sam Sivai au mai Marie ai fai ia pepelo i leo tu sai o whamatalanga ia fai le pepelo a toa le leo io fai mai la pepelo lea o Sam Marie sa iai le po le ana la vea aitu and it was leala e o ngare ka avale ngaso atu o le maunga le fai e pepelo mai ia le pepelo i leo fai le mauna ko e saua Marie ko e ka i leo ele iai le po le falavelave ele iai sanga famaka ele iloa e ia po ai ngala ve ai ele ai masonga mala maanga o ia sai savai aina au mai e Samuelu masivai ma fai atu ia ina ia fai fa matalanga fa faulia ia fai leo ia ta ua foi ale anga ia yo le fionga le li fai pule ia pule ai ia ta ma fai e a foi nei e ta wa mo ia tupuola wa le saul mo ma wa sam fa pe mai o povi nga fa ka mai kwai si mu ya tupuola o ni so ila to ia mo ma ta pul nei fonga mo ia o le la wa fai mai e tala leo wala to maua o fursanga leo la to maua na saufi pulea ai fai o ina fai mai mo maule a Sam o povia man bala na fa tau mai atu puola ina tupe na watu le pule ia alu no leo fi pulea ai fai atu puola ia tau leo e sau o ia na nga ia tu ia Sam fa tau mai ai povia ia man bala ia so o mea o le afianga na o pulea afianga of pulea ilo na lua o le tawa mo Marie ina ia fai whamatalanga le fai atu e Sam Sivai i leo fai whamatalanga pelo le fai atu e Sam Sivai leo ia o le afianga o ai fai nei sa ta mawhai leo ali funga mua e sa ili ia Sam Sivai e taimile na umamol mag ile lungal po kalamele sa tam fai sa ilia ia Sam Sivai ai peita ia ne ole ile molianga o tamata yolisi ole fesoso ani le ile fa la fina ia o Sam Sivai ile taimile ia e fa pena fo ia le ia la fo ni ia po kalamele o fa mai ele oi umalonga nga fwingi nga sa ili leo ele mawa Sam le nga fai le notice fwinga le nga fai lungo pasisilanga inga ia va ai mai le kungu e kakaunga po ese se la fia ina me o ia fa ali mai leo ia mon mau ia tolu ia Sam Sivai ia e tai o le mala le ia lise o ia le alu in and out i kokongu i le hotel le na fa no foi mo mau ia mana e sila fia le ia tasina me le mo mau ia o le mo ia tamata ia lisi e ke le a foi no me fora sanga leo ali funga mua ai o tulanga na nisi o mea maua mai ai le asole nei e toia wil ili atu ia is tato tala tustusia
Ai o nisi na me le forasanga leo e au ainga I me o lo mō lia I latau nei I le whauwhauina ina ia wha pepelo wha matalanga e whai leo ina ia tau mawhai alo mai le mea miotonu. Sa tau ona whaia, tau mawhai e sui ia wha matalanga o su e ngā leo na whaia, tau mawhai ngai whali liu ia moli maua tangata ia o mea umana. Ia lewa iei moli anga ia leo ro talnoina. Fitus fulmon tupu moli mau, o le atutula I moli mtaupu lea li fonga mua I le 5 vaiaso. Fitu se furu ma le fitu o le sao lea liru mai. Fitu ono, I think it's 76. O vaenga umai e pe ona. 76 witness. O vaenga umai e pe ona e sao no ina liru mai ava. O vaenga ia o lawa I tutonu o le whaamsidonga ma o muli maui e na whaangasolo. Ia o le muli mau mua le muli mau le fionga le li komisina o le sao le. Moli mau mua le o le fikus fulmon kupu lea o le fionga le li komisina. Le o tatou whanongonongo I le aso. O le upune ta unta whaungaina tu kele info. Te le i o le whamatalanga e kaunga ngofo le lalo mawa ili le lei makoe whai le lei mawhalongo le lei. Ina ia sao le lei nei te wasa se o na tatou li potia le court. Ai o le tūlanga na paule mea e maa nai o le forasanga leo. Pe e te tau ana manino e tatou atunu. Ai se mōli ai la tau ia. Awai mo ia le fai mai o fabrication of evidence ai kako o I foi upusa o a mea nga o fai o a mea na mafu ai mo lianga ia mela le e mana I to e titilo le ai le tulanga le wai I think more than 50 pages o la notebook ne wa umale so and I miss out on some things o le proceeding o nga wa pelo kalima o le mafenga kus Mari. Ja, ai tulanga na fonga mo. Ja, malo va, tak malo fo lon sa ile lo yava o se fam sidonga ile fengo fie fidanga no le manu le tdu. Ja, na ole ye ni si fo ile le ole pe e fo le lan to fa fonga. Ona ole fo to a tu ina mai se moli mau tu le. Ale matanga luengo le to le mai le fionga le kom sina a tonu te lea ia fa mtalanga o lo fai tua. Ai a fai lot fa mtalanga I tono le fa msidonga lilo mai ava. Ia na wa fa mawina. Ia mai fina wina fo ia fa mtalanga ia mai mafai ona lu ina fo. Ele lo ia lo tu mai mole lai tu o sa le lilo mai ava. Tau lei lava. O le tūlanga lava lea sa tau fiofi ai I le tele o masina ia mataimi fo e sa fa pia mai e nisi o tatou au fasalau matangata fo I o tatou atunu. La mele fa makala mai e ka umai le fia fai pulenga e ama implicate mai la koe ngoa le fa makala mai. Ai o le tūlanga tonu alea ina ia mawhai. O na sauwhanga le fa matalanga e awe le fa masinonga. Mamau. Ia o na fasiringia le e tu fa masinonga uma wai le fa pea nganga mol mawar komsinga fa o ngā lon mol mawar komsinga e fa maungia ai mol yanga. Mani. Ai e kolosi mai fo le tua ala auli ma le vaenga le molia. E kolosi mai fo e tu I fasili le fionga le komsina. Fea ngā mama wanga fea ngā o te iloa lai ele le pea umanel mol maua wapa o la utitilo iei. Umi tele le taimi e whanga solo le whamasinonga le nei. Ia maisi mori mau ia e to alua ia tangata mori mau a leo. Ele o mawhai o nao mai e give evidence I lumar court I apia I le court I Samoa. O ngai ngi usila le skokas. So e saula I lunga o le video link ia lata mori mau. O le kasi New Zealand, kasi le Australia, beia o nai leo ia lina watu I le training ngai whai ngā mo le UN. Nai Australia ma New Zealand, ia o I lata na, ia ao le sito o lua, o savai ila e iai. Ia lono winga e whaasau a mai savai ila la mo le mau lunga le video link. O le tūlanga la na le iai le tawal manga le ama le ma tūlanga fo le au ni sila fia le tata watunu. A vai foi e te via whafonga e pawale mea la I kiki le po. E wa awe mua leo inai vaenga ia e molia, maulata wa ainga. Ia o ko kelo sapora sa la vaenga ia le tu ai fafo ele o ton. Ia ma le media. Ina ia whapena o na sa o leo na li poti tato. Ia na mai foi fasi silanga o le oda. O le oda ele o se fasi silanga. O le polo inga. Ale whamasinonga.
e tau fia mai a live stream ia po fasalanga tu sa fo ia masani ia le live i te tonu al poto famasino se vanga na ia le media famawina al tata watunu e mfaina la to li poti atu ia a tata tala al famasinonga o le tulanga na la so mo fonga mo o te loa o le ata updates pea mo le tata watunu ina ia so ia o fasolo mai o tata famasinonga nei taua ona ele la titi taimi o bebesi el tata watunu ul famasinonga nei mo le silafia. Ya mo le antula kang fa tangi le mai ava ile tamu fai mai e tala au pipi vaenga umai pe ona sa ro ye mo le ba le fionga le komisina. Ile tanga ona le la ya mo le fo i vaenga le holi o la antanto tuli mata ia ya isi la sanga o mo le ma e pe ona fa nga solo ile dei fa masidonga. Ya mai tawina fo ilele ye fo ni sole manu le antunu o le ape ye fa ta ia le lanto mai tau ya male lanto fa fonga fo inisio vaenga o le mulima u teilo ya a manino ale man tolevai ya ona tanto mala ma fa tasi umale ya wai e to titi o tona ye tono le porto fa msino ya u teilo ya le lava te tama fa ye au tala mai ya le tulanga fo ye pio ye le fa nga solonga le fa msino nga ile so o la le umi e molima wai le fionga le komisina wa a fa pe fitus ful male ono molima o ala mtanga alwenga o leo ya antono umale ya so ngia wa kumale lava ya so ali lo moya o le tulanga le molima le komisina o la wa faile video le taimile nei i tulama le afa i tulama le afa le umi ya a fa yeto e ni fasili le ina fo le tu leo i le fionga le komisina ya o le na le taimi fa popo ai a faile ai ia wo so sawa lai fasili mai lo ia pe le tua le fionga ia la uli pulea ai ma malise ma lio ia fa pe fo sam si vai ma ile tule i le kolos so ina ile fa ma ninga o le fa talanga ale fionga le komsina ia le tulanga foi le e ka ke pisa ai kua ai a fofola lo le fa le so enga leo male ngaluenga almtanga luenga leo abatu le famasinonga ya ona fatu atato loa ilole ina le mea famaunia wa tele afa mai le famaunia mai lunga le moli magwa le yanga mai lunga le anga ke vai ko le page ngale amale ai o famatalanga umaya e sa faine ya le lawa wa besa ala le taimia ile tanga luenga leo e fofola mai ai la tau sa ili linga sa fai o la tau mau ia e fa pena foi la le tule a fa ye ni la tau mo mau e au mai foi la ko mau i lu mo fa masinonga e la tau te fasilingi a foi le mau leo ina ia fai le tulanga foi le fa le ia tau ma fai fa le au nga le mau leo ina ia awane fa mau ni mo lianga ia o tati ne i lu mo fa masinonga fonga mo le link malo fa tangi o le antu le mata ia pe le tanto wala leo te ulu manga o le fa sidonga ia i mata upu e pe on so ala upule i le nei fo i vegiaso mure muli o le masina o me ia mo fo i lo malo si li lo maiava lava pe le on site ina ia mawhai o na manino le pa ia male malo le tanto o taro i le fa nga solonga o le nei fa sidonga i le se mata upu le titi ona o le pe e tua umalava mene i le whanua i o le soifua o se tasi o antali ia ona ia ilo leo o le tele o mauli poti e se male mauli maule e sa waitua ia le watanto o mai ai lava i le dei tausanga ia o le lava e fetosoa i wha pautololo ai wha aftai o le ua wha ngā solo le fina unga o le mataupu se i utanto sa ilila ia po ai sa o ala e ma lo sila na moriba ia o ai fo i lea o le a i uiai ia le wha i unga o le nei ia wha msidonga e taulonga mai al tanto filo inga le so lilo mai ia faafetaitele lava fogamua mo le taimi faavanoa foi auale silafia e sio tatou atunuu o taulamaga o lenei mataupu tautonu le manatu ia o le a mulimuli taʻia pea le taualamaga le faamasinoga ia ua se ripoti mo i tatou ia ma le tatou atunuu ia se taʻitasi ia o faagasolo ai e mo lenei taimi faafetaitele lava sa moa e lau maimoaga ma lau tapuaʻiga tatou feiloaʻi ia taeao le alofa ma le agalelei o le atua Soifua ma ia maruia le fianga ia lilo maiava maina vai misa le sui o le tantu wala leo
e pe o le whaafunga tia ia i lana fu ia li poti le rikvaengu la wau li le whanga salonga o le whaamsidonga e pe ona e si le fia mo tātou iloa le a manta i le so. O le temilunga le wanti o lewa a whantonu lava le tu lai lua. I si tātou tu antu i vaenga le o telefo. Po wangi menga kupu i le whainga le via soma le so. Talo fato se fa poponga le nei o tātou talafo le amatanga foi o ngā luenga o le nei vai aso, mai lo Radio Samoa. Ua whamaunia mai nei le whaatino ai o se fuafuanga le malo au se tālia. E ti poti mai ai i to tono la tunu se tangata nu New Zealand. I le mai ai o se iloilonga ma le komiti ilo masuesuenga, le Administrative Review Tribunal a au se tālia i le mata upu a se tasio lii ona o nisori ngātu la fono nei e whaia. O leo loa a fia le neimata upo i ngoi a whalefitu ala pati toa lei. Ua tolsfuru iwa nei o na tausanga. Ma o se lia ma se fulu tausanga o nofo sala le to ese. Ona o nisori ngātu la fono matu i asa ia whaia i tausanga o mawae. Mo le sila fia o whalefitu sa whale pui pui i lona whaala lai leo se whana i fōlingo se tangata. Ave whaamalosi le isi mai e titina ai se tulou le isi fo i tangata. Ma ave whaamalosi ai se taavale. Ele ngata ilia sa ia whaatino fo i ngā ioinga o le oso whae ai o maota malao o tangata. I wha maunga leo se taimi mua fo i leo o solia ai le li o whalefitu le tū la fono. Wha mawina na amata lava o nai longa le nei a li i ngā ioinga whaaso tū la fono i te tono au se tālia. I le whaato a se fulu walu ai o na tausanga. Masa no fo salai fo i le to ese le tausanga lua afe suma le tolu, lua afe suma le wha ma le lua afe suma le lima. Peitai ele umi ona whaato atatala mai itua i tausanga lua o tasi ono. Ai to e soli fo i le tū la fono e pei ona nofo salai loa morisilia ma le se fulu tausanga. I leilo ilonga na whaatino ai e komiti na tausanga ai lea li i tos furuiva tausanga ina ia whaatu mawina lona nofo ai totono au se talia. Peitai ele italia lana tausanga ma ua whaatono ai e komiti le aru ese ai mai latu nuu ona o le matautia ma le matuia o ana soni ngātu la fono. I tala anga o whalefitu ala pati totoa lei na tu ua ele nei li i New Zealand mo au se tālia i le nao se fulu lua ai o na tausanga. Sa abatu o iei mele pone mai sini, mai wha mauina e tele lava wha awhitalu na whitaia i malea li i au iei mele pone. E wha apea sa tele lava o na wha o lima iai le sa ia nofo ai. Na whai masola le nei li i le tele o taimi ona o nei a afianga mai iwai lava na le umalea onga i le kolisi. O i le ana amata tango fia i loe whalefitu le tele o whala au whaasaina male ava malosi i le na o se fulfa i olo na mtua. E ui le umi ai o na iai o whalefitu i au se tālia ma le tausanga i o lea li e whaatu mawina lona nofo i tono o le atunu ona o so o tanga i ainga. E o whaalia le komiti ilo ilo o lato whaia se whai unga e tusa ma le manuia lau tele o le atunu. Ma tangata o lo au mau tono au se tālia. Ia mauti noa le saunga le mu ma le malu pui pui ai lato. Mai whainga whaale alofa peo na ia whaatino ina. O le ala leo o whaale au ngā ina ai le visa o whalefitu, ma o tāwhia e nei i lalo le wawa ainga le ofisa o whamlanga inga po le immigration, e tālia ai le tīpoti mai i New Zealand nei. Ua ngai atu nei sui o le tīnei mū ma fisosani mua, le Fire and Emergency New Zealand, i le whaitu o New South Wales i au se tālia, e tu atu so lato tau au fisosani, i le pangatia ua iai nei lea whaitu o no lolonga te tele ua hawhi ai. I ripoti mai le teo whawa malo New Zealand ua tali atu le FENZ ina ua lato tauli maina se talo sanga mai lato paanga i New South Wales mo se fesosoani. E toa lima tangata ua maali liu ma wasilia ma se fulu afe tangata ua le aini fale. Whamawina ripoti le tai au nei o sui e toa ono mai New Zealand o le angalu lue mani se fesosoani atu i fiso ta inga ma le fituna inga o ngaluenga whaatino. Po le liaison officers e whaatu mawina le ngalulu e o nisi o sui o le tine mua o se tālia e tau mawhai la vea i mai le to tele mai e olo mo mi le fiso swani. O whaalia fo i popolenga le au nanga o la vea e lata lava le se fulu afe fale ma pisi nisi ua matua i whaale anga ina. Ma le lata lava le tolu suru afe ainga e le o mawhai o no o atu ai le tele o le fiso swani. Inisi a tala ua whautua ina nei e se fo mai tangata lau tele la tunu o New Zealand. Ina ia mauti no le matai te uina le leo la tau saonga le mu whaare soi fua malolo ina. Pea o iaini fua whanga le malanga atu i atu no o le Pasifika. Ai me se lava atu no o whamoni ai le haafia le wha mai o po naivi po le dengue fever.
O le whai ingo le vai aso na te anei na wha maunia ai le a fio le atu no o atu kuki i le wha mai. Ma ua wha opopo atu ai nei le atu kuki i le numera o atu no ua wha maunia ai le pepesi o le wha mai o pōna iwi e au fia ai Samoa, Tonga, ma Fiti. Ua wha mauina fo i le a fia ai o Nisi o le Tasman i wha i tu o le Townsville, McCains i Quinsilani au Setalia. Ma o le maasina na se imwai atu nei lea na whanau ai le olo se tamaititi Samoa se fululua tau sanga le matua i au kilangi nei. O na o a whianga o le nei wha mai, e peo na au mai wha atope ai mai Samoa, e tau mawhai ai ni tonga fitinga i to tono New Zealand. Ta ua ele fō mai a Mark Shaw e te tau lava i tangata o loo fuafua e malanga atu i atu no i whafo, ia mauti no le leile whai o tui pui pui, ma ia wha atino uma vaenga i pui pui ai la tau, mai leo noa a fia i le wha mai o le dengue fever. I New Zealand lava ia e to atasi ua wha maonia le a fia e pe o na wha mawina i nai vei aso o tua nai atu. Ai le ito e maua mai lava nisi o whamtalanga. E tu sa ai mai e na fisota i atu ai sui o le ofiso i soifua maloloina. Po ua a fia pele ai. O no i lato nei na masalo mia sa fisota i atu i le o lo a fia i to tono New Zealand. Mai tala mulmuli le vai ai o fōlinga pangatia. Ma le a fia ai o nisi o i tua au se talia i lo longa mtimunga mamafa. Ua whamauina nei leo noa a fia ai o nisi o i tua New Zealand nei i lo longa ma va ai ele papa o whaititili te tele. Tal tonu la ofisa le va ai tau a vaenga o lo va aia ma whitai ai ma au se talia o le a whaalangoina ma va ai leo o mai te tonu la tunu. Ma u whautua i nai fo i lai tu saute ma nisi o vaenga o mo New Zealand e matai tu wina lolo wao le tau. Ma au i reporti o le a va ai le a fia tele o no whanga e tula la tele sami i whai tu i sifo o le atu nuu. Ma utu ina mai nei la la pata inga ma fautua ngā timunga ma mawhama lo longa, ma u fautua i nai fo i tangata whewai, ina ia mauti no le saunga le mu, e whaamua mua i taimio a whianga whaale natura. O tātou telefona mo le nei tu la mai lo Radio Samoa, whaftai whafonga mai, tau whāseifua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
Ole wa join sfuluiva minuton tana le tulai tonu le vai ngola woli ma mala tanto filo inga ya mala tlenga ya le ala ku sofie le yo le toto mala unanga ala enterprise motor group in Marukawi sa ili tanto tavale le vai so mulmuli ole masino me ya fa tano fa to ele tlenga le ala ma lulu en fo yon na le tanto penga to le tong fai ya ma no fa yo fa ma no le tawa tai wa me le vai ngola wo ya ma lo le se fo ma wa ya no pan via ya tulanga uma I le mato fo I no patu nei I Manukau ia ia ina pe sa vili ia mai le ia su pe tau pa ka maluru ia ai ua pe ua fo ia ua le ua te ala fo le pe ole nganga fa stai na le ia ole ata tu te ia nai fa le ton tulanga tupu le weekend ia ia le ole o tato fe loa I lumo no le tuo no ia lo fa malona le ia ma lo se fo ma no le fa ma no le tawa tai ma vai antu ia le fa ngol vai so le sei ma vai antu nei ya o te lo foi na sa pisi la to fa ai longa de mo se te mi fa isi de manolo tau tia pule le tulanga de masina ia pe se fo ile pe na amata ma le tangile o la so le vai so tina o lo fa wow mai pe le tulanga fo le il telefono ila to lo fa ma ina ia tato o nanga o ia sole te nei ai o le si me le te o le sole le pina o mai le pace po le tato malo ia lo winga pina fa tali le sto tele ina ia fa tali po ia lu mo le pace po le tato ne New Zealand ia pe o le ngana fa pispiche po ma to le weekend ia ia ina tu langa o fa anga tama le so nai ia ai pe ina wa vea ia to telefone le malo le tunu na su mai le sa ia wa vele pe fo mali e fo tulanga na o fo si ona le so to na la so si la ye le matu tam finga len tam fe to le tanto filo ia o te longa ia o le mele mo me fo le wa o ke longo o distract le media ia tamba o ke longo se menga fo le wa buanga ngo le social media o le polo la tula fa ya ai kalau sia ia au nga fo I o tato au nga be tu po to fo ina ide ma fa ma lielo a tonwe tau pule ola ile fa o ko nei vai aso ya ato ko me ato mo se la to prove tama ya tu la fo le la to fo ia capability ya ma fa na to fa ya ai ya pa wal me ele se malo el tulanga le o matuati ga ina to nga mele na pa ya o tulanga na ta longa pa pena ya ai to via a me tu po to si matale pena mole fa ngo ko va ya le malo va o le menta wana mau to vai o nga mau lo ko vai ri le ya o tulanga fa pena Vai kakare ole au pepe le skakare le ifo kakare so fa ya le au pepe o fuile o fu ko kongu le tsi moana ya e pie ka fuile le ka au ya le o fu ma fa le pulu a fa le kongu rola ye wo ko ku ya yo o mo ka fuile pio le ngalu e fa fu ai le fakir kakare so fa ya le au pepe ya ai ma no sai ma no fa ma lo si au mai ya lo fi ngalo wa leva na talingan tanto tunu ya wa fa I ngo masin ya le de masin level na evitala e mo waina I fa mama avenga ya misile tok ta pedanga mo le dama si de formula fa na ul tu ya pa tai lava mo ma tu no ya mo fo nei la fa I lo fo le ma to tu pa no fa tu nei Manukau I le tu langa fo yo fa ta wino ta vale tu langa fa pe ya fa ta lo fa tu ai le lo se ta to tunu lo fai ona mo mai ta fa sa lo mo nei fo I tu la o le so ya o a wo pe ta to pa pito ya fa ta ya fo I tu la o le maliu mai masu mai to telefo I le si ta to no le tu la le weekend ya sa fa spice ya ma to tu la le weekend ya o ta promotion na o le afeta la ta vale o malaba lo winga o le cash bonus o winga fai ona fa ti ai ta vale avele ma discount ya pim fai fo I ona fai tu la fo le as a cashback ma fai ona tu lo au
mawhai ai o na whaanga po inisi fuanga le ai ngolo na mia. Ia, o tele mana noa e tātou tāwale. Ia, o le tulanga fu ilea o matatua i le walu afe i masilau i walima. O lo tele tātou tāwale na i le under 10. Ia, o na o lo o telefone malo le atunu fone le nei vai tau le o au tilo tāwale tau mata. Ia, pawal me ia wila pom tulanga o tāwale fone le whate tau ngofie penseni tulanga papea. Tele mano no ai tātou tāwale ia lo ai fo yale me tulanga fo le o tātou piti apu the high demand fo le ile nei fo vai tau ia o lo tele fo ia tātou piti apu ma tulanga lo ia mo tātou lo tau sa ile la tātou piti apu ia o lo le tātou stock na lo pai fo na mau lunga tātou website o le enterprisecars.co.nz ya fa o lo tau sa ili se sa ia o lunga fo tātou website a fa pele mo se ava no fo lele fai na suma ia nei ia lo mau tātou ta vale lunga tātou website na fai na fa nga mai o lo ia fo male link ia ta fo ta vale ta kasi fai fo ia na fa nga yoi mai ai lo finance ia mo mo fa tu pay na lo sa pe fa pe te tilo e finance lo sa ia me te fo ila to lo fa fo au kilani vai fo ia ona whaunga mai tātou website lea. Ia umalona mautu uma mea uma pe whaatalo sanga ina o sa inpai whaona o na tongi langa fo lele po lea alawa whiutam inga whitau i mo whaamoi fo o customai whawhata o kilani. Ia inpai a on tātou so alau pule mtulanga whaapea i le fo i mōlinga o sa ia po le tongi fo i pase se lele mai ai nei piki a hui le ia tāwale. Ia, o le tātou trade in, ia me masani lava, pe se tāwale tia trade in, impai koe ana whaatau nu le tātou au nanga tūlanga lea. Ia, mo nisi whaamtalanga pongambua, ia, pai ona maua mātou i le 5 fitu, i le 5 fitu tolu, i nei koe South Road, i nei Manukau. Ia, po le mātou telefoni, o le Ovar Selau, ono tasi ono, whātasi valu. Ia, ai ona vili mai ma alano fo i le sunga le nipule ia Terry Coon ia ta mafo ia tau o papo ia po to au na nei o le ala o kuso file lei ia mo laulava ngana ia mo a fo i le sili po ni so me o tulanga sia malam la mai ia wala ia tulanga o le a fa tau no ta vale ia pa ta tele lava fo mo mo mato no ia no tele fo ia to enga fo ia to lo tute ia ponga mau po se tātou atuno lo famia le tua ta ia tu se fo maleola ia se ta fo mo tātou toi foi lo ai foi ia lo famia tātou tai sili ia pa tai mo matou no Pero que tele la singa toi le ri fa file to fa ya le ala ku sofia le le enterprise motor group in Manukau te mo le lima fi tolo Great South Road I Manukau. Be vla ye la to merana vala fu le oval sela wono tasiono fantasy valu oval sela o no tasiono fantasy valu awala vanisi fa tlanga o lo eno fu o to se fulu mala fu beru ton tala link to line ton tan tolu tala I vai frua man tala tala ngana Britania tal siole ton do mala manuia I lo to fo ye fa na wa onga awala pikino ilan to pe to wala onga le dinga wo le la songa fu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le e kuti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Radio Samoa. Taslima Iwatolu Amo. Solo o si au ula
Mali na te la malangi stasio fa tunga tuai ale la oso. Ja, maleve va band ile di vainga o la woli da wa toe a fa minute. O le tale o le July tolu. Ile piki na bangi le fana wa onga fa man one way wing all the town. E manu ka nei fa Mali e lo sa. Ja ma vai fa le ia fu si pau. Ana ia tato wa no ma fana. In this update, the Finance Minister believes cutting the government's KiwiSaver contribution will help boost financial security. Budget 2025 halves the Crown contribution to people's savings and cancels it for those earning more than $180,000. The default employer and employee contribution will gradually increase from 3 to 4%. Nicola Willis says overall, they're confident wages will keep growing. Individual businesses and employers will work it through in their own way. It will depend on the contracts that they have with their staff. And the government's admitted today it's still yet to work out the impact on its books from raising default contributions. A group of former women MPs are scrutinising the recent rushed pay equity changes. Parliament passed the changes under urgency with no public consultation. 10 former politicians are setting up what they call a People's Select Committee to make up for the lack of a select committee process. Ex-National MP Marilyn Waring says the changes have a significant impact, but there wasn't much evidence supplied for making them. When I was listening to the debate in the House, a number of messages were coming in. An Auckland social activist says last week's budget will make it harder for families to put food on the table. The government's allocating $15 million to fund the community food sector for the next 12 months. It's nudged up the Working for Families payment an average $14 a fortnight. South Auckland Food Bank operator Dave Latelli says that's teeny. So it's $1 a day you're going to get extra. That's not material, especially with the cost of living for the most in need is higher and higher. It's just a slap in the face for families that are struggling. Auckland Transport's building near the city's waterfront has been evacuated because of a suspicious package. Photos show a crowd of people standing outside and 4 police cars lined up. AT says all staff are safe. That's news. In sport, pleased but never fully satisfied. That sums up Liam Lawson's reaction after coming home 8th at the Monaco Grand Prix, the best result of his Formula One career. Lawson says his only regret is only managing to qualify 9th at the hardest track to pass on the F1 circuit. Confidence is high for cross-country mountain biker Sammy Maxwell after another podium to start the new World Series season. She's made up 23 positions off the start to finish second at the latest race in the Czech Republic. Towards the end of the race, when things get pointy, I haven't burnt my matches yet and I've got more to give, so I'm super happy and excited. Yeah, the form's still there and hopefully we can keep building. Da ua whawhungala and turungus whapapokona on tātou tala I vai whanua tala I tālonga le ngana Peritania. Lori fo I vainga o lea wauli o lea Singapore le rea solus fluono o le masino me. O lea tu Moses Iona o tutonga timi masani I lea so a taiao. O tala whan tua I man tua malafana wa onga leu tua onga o le rea wauli ma lo la vare on sai. Tala wata maiti a mai o taua mai lea onga. Saya onga pole da sa e no fu ile fale pa mo le fu spa tono le ta vale tono ile fale su o fu onga poi sina como foi ser me ai sa ni bang tanto pole kana me fu mo tali ile afo le tolu alo venga le tanto talo le taula nga yanto le poana ni mala so anta mo au ki lani anto ai mo sa mo o melo vi sala vai taula nga yanto le poana ne e ono palasi ti munga e mai ono mafa inisio no fanga civili mai tu e mantu e ma losi langi mai inisio taimi
Ole mawhanawhana le temi rehi lua sifulu tikeri ma loi le po ana nei sifulu marawha tikeri e ngoto le lai le sifulu ono miru te ai le lima i le awhia nei. O le venga mola soan tai au e o soane le lai le lua sifulu tasi miru te ai le fitu i le tai au e iai te munga e mamawhai nisi o taimi an tai au ya mai e malakoe ngā kimo voi lele e peia o leke ka ele le pakeke vai e oi ai le i malama lama leo le tai au an tai au pe an tātou au lia. Timunga e whiololo mo te uluwa vāsolo i wanga i taimi o la woli whaasolo antu ina langi le leile tawa antai au. So vili mali tu i man tu whaasolo i nangi mai i le tu i saute se sifo i nisi o taimi o le tai au antai au. Tue whaasala vāntu le ringainga o leso i ainga i Samoa o te ale whai Samoa. Ai whamela ofisala wa ai taulanga i antu le poa nani mo Samoa e ono iai wila ma whai tili. Ka besa vili e tō whaatau tau i taimi o Timunga. O le venga mo le aso antai mo Samoa le anto uruwa vāsalo i Timu ma e mamafa i nisi o taimi. Tulanga nai pio le iai winga o le tau le nganta mo i tātou ni au kilani e whape foi e alo tātou whaasinumanga i Samoa. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
Whainga mai le kalapakapi le tamauli mai le motele sala faimele fio anga o san le longa i le rivainga o le awuli i le tua yo a onga i mai antu ai o tātou telefo vere whaafunga tia i le ngana peri talia antu ai mantala i ta longa vai ane fuspa o le whanau tātou a vata vale mantua le rifo i vainga o le awuli o le asonga fua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu lae valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo a inga i le tau malulu. citycars.nz. Se antias for mul family to technically to line tolu le rivang ola woli fantasy mul sunga ya Victor le tire world and auto limited e la lu le tire world o tara lungo beach road ma eastern europe ya wa fini time to fa to le ya va so mul le basilo me va tala van to Victor ma lo le fio fiva ya ma lo fo don sai la mantango le yes ya se fo mo malangi ma to fa fo mo aro sai ma to to ta ro fo lo to po ka sa mo to no mo to malawa ya malo vano sa malo que fa malo sia to kasi nga to ti bunga le tura de uli ma se po dunga wala ya se de muro sa ko sia kilo ta vari po le to ya o le tulanga dai pe ona muli mangwina le fe mai ma fati munga langa ya to le pona nei ya ma le aso an dai ya o lo winga ya o le ta vale la vai fa mo ya fe malanga inga le tanto to Victor ya mi so fi ngano tempo i mele tanto to pe i nivo vonga o le fai un le masino me o lumda ye le masino yu ya fa sai lava fonga mo no ya amata tuita to po pensini o le tato i watasi go sala fa to go tiso sala si tu sene mana tua su sene to sia pe to ta va de nei ta ya mana so lulu i tato po pensini ya ne ngalo ya lo FK text na point scan to na tato fa lo mo lo pa uta pe to sa i tato pambu ole so kesi APT iba ke kalama fento with you was so fit to tala tongi aba pe oranga ko kesi swap ta ku so kesi fo me tono na wata to pompe sini safa man malo ne bas o Luis o ole ko mai na wata to ba ta se ta la fa to morosa i le tato pompe sini ya ole tato for sini aba pe na ko fia fero full service ya ko la wa transmission service ya so shaki ya ta vali mai ke ya faile for booking pola mo da se te suma yai ya afa pe foi nesse do que sa do nesse moluma tole nesse ta to pale le por esta que snoko fa pi amato por o e duas mutala que to mia pa pe vidi mai pongo foi me pola mo da se te suma yai ya bota estaba fa ta wa so sta vale lava mo amato ko willy SUV-cas, SUV-cas, mo-cas, ile tato fata vale, ha peso ta vale tuai, que no soy iton, ya to ta to le que en toda la mete suma en boy, y lunga tato faina son le la isene, ya mara solo más señor pens que me para eso ta vale, ma ile tato fata vale. Ya me te poni o iba ru tu fa tu dua o iba ru tu fa tu dua o le no me no le tato a fari ya anga me tato fare pau
Ya, paapena siasaki pa olo taavali ko ngā kaulawangi jespai leo pa olo taavali ia vai tau timunga. Anga pe siasaki pa olo taavali suma i tatoa perpau kasi titu surupecho tawa pasang mita mapatau neo tawa ia i tatoa perpau. Sui pa olo taavali ia mato. Sentos tunai tatoa tau no tau masani ia awat ke skole pela mato susan mo oi ia base se tau tarse ngai so marau pasoa tawa iai. Amat isui po esfaru sabar pulila walaimen pasino ia mato pula wala so sumai ia kala walaimen ia tato farpau mo ko seki me fu mana tua ia susta vale lava mo tato seki me tenne ia amata masa sulima si pa ile luas fulu mai no mo tato fu la po ia ka po parmek se ton teng ia so luas fu tala temina masa da so mo tato seki me fu o la scene poi ia malau tolu masina Thanksgiving para isso está para ir estar com essa vale ia no me telefone o iba ru ki pa tu do o iba ru ki pa tu do o na tato para isso ole tato para pa ia se suma ia no ia se le ko pa o ta vale ia tato para pa ia o ade ia alore a pe ki wa ia pa lai ia para mana be se suma mo ia para isso a se ki na ko ia mato o que se está subindo Maar of zijn maar weer voor laat zingen op Turle zongen ja Victor we willen weer maar voor een tomer molly alle to tomelo dan gedaan entire world and auto limited all was full van maar af met to en hele July tolu to of well radio Samoa Tasilima you told wa mo fa telephone twai le divine la wolia leanga op molly maar engele maar to be Brisbane Australia time pedang Maroons wel vai le talong momoa all the state of origin la solu asem nei lengan deliver my lord twai ram le more Mulpola pio Mulipola, ia fa pe fo yo to malava, ole ma to mo le divine la, wo le wo piki sheu fa now, vi ole jela la ni New Zealand, e o ia le da, ole me pito siliana na ta wo piki tamiti, wa ai le yo la to fu si pa, to no le fa le va ai pe le susu, e o ia ma va impo lava po to le to nai mai ana na fi ale ai. Le hase panga ai se koko sa mo fa ye se koko le so ngi ye fiak anu ma ngi pe fa yo lenga ma fa na nafi ai a fe na lava la fa so ya le idi ase so kan fia oi alu ma le anko mai so pakeke oi pakeke KFC pakeke vai pakeke molly e vua I lungo lomba los 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. If they no wonder why they come again. All they want is one thing. Can't get their hands on it. Kangorima do yai. Shout when I need, shout when I need. Poliaste me manganga o ai mongangi. Pose me ai pose vai lima lewaya. Se I shout la umongangi yakako. Se I fa ai vai kako umangi. Se I alula o kenge. Se I swipe langaka. Poliaste me o yai. Se I shout yang ngi poi poi so vika se mi mikaila pole ya se fangwa mawa pole ya se me oyai ba ile ka ko pa po oi se me kuku wa ko fiki makai so le ka se kele me pelo le wa yai nge ka ngaka este po yo la ko la fika makai yai se shout my me mo I okay shout my pelo okay shout my yo fika pa me pelo fa ka umba shout ayat ko ka ukaka umanga lalangi pa penga la lo fika okay ika baby when I need shout when I need e pensa le sponsor asia okay shout when I need shout when I need I wake up fe uma loca pe when I need shout when I need le patinta la le se le aulele when I need shout when I need
Se staka au ke songa sap se yo o ngai Tango o ka soke nea ko ke fia manga o ai O le are kaunga ka o le kau o kuki ai Ku uia ke a brother, you know that I got you brother Kango e au mai, triple mai You know I'm about the life, yes mama Just like how you like it all night Ko a ko a le kai kai O ngā mao sia la kanga le e amu ai 1.5 ko ke sa o loko ai O loa e koe au mai Fa a paura la I mai Ko me ingu so se nea Pule o e sunga ea I'll shout all night Keep it coming all night Keep it coming all night I'll shout all night I'll shout all night When I need shout, when I need E pensa le sponsa Asia okay When I need shout, when I need I wake up there, uma louca pe When I need shout, when I need Le patinta la le se Ese le au le le When I need shout, when I need Se staka au ke songa sap se yo o ngai Mai loa la Le kala le au la Isa on la Se princess tight Ngau le shau fu Ale ai ma se fika Ngau le whawang kuso le ilo Shout, shout, I won't get the bullets in my coupe Money, but the people in the mother and the stupid When I need shout, when I need E pensa le sponsa Asia okay When I need shout, when I need I wake up there, uma louca pe When I need shout, when I need Le patinta la le se Ese le au le le When I need shout, when I need Se staka au ke songa sap se yo o ngai Shout, I won't get the bullets in my coupe Sila no kala ya ke au eke koe fo I mai Ama wana kukongi vai aso ka ai kasi ma eka ngai la fo mai Ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye Ako le masinga au oe Teresa wa ese lau vibe Mo vili ya vile kaya po ai li kai kai I imply mai ile leva ole ko uang ole good nights Oa e winga ngai mea kinga ma yolo ufai ai Koe fo I mai ngei Mamuo elele Kai fai ngaka Ue mama wakulava Oki walelela I don't know I say Wasili ai lo kalinga Le kama fukanga Oke ofo ilole alofa if you're right Ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai Posta kuwa o story nga olo maka ekele feel like Fai mai nga ke pisi ai over ai kusunga nga ke online Hey, kai fai nga ka Ue mama wakulava Okay, walelela Aluloa Wasili ai lo kalinga le kama fukanga oke ofo inole alonfa iyo maka Kelisa Ofenga yelo mafofa
fai aku anga i sau visa. O levanga ulele aku ka kwafsanga i ese e kala mo sa o mai aku la mele kupu i le vale. Afaio sisio ke leke ai kau kala sa o mai. Ai lolo fifa kali kali ak vai ke le ang o mai. O makula o lofa o na umalo si umakula o life. Ua o wilongi e ke lelele. Kai fai ngaka waile fama ongi lava. Okay walele fa soy fua. I say ah, wasili I no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia maka. I say ah, wasili I no kalinga le kama fukanga okay ofo ilole alofa ia maka. El Gamalo Mil o your Romeo Sabbath fielding for you vang o lea o lima le pisi. Ila tamai tai ian Teresa na la ma futa i sa mo pitai. Na saudi iau te roa po Australia e ama. Ngā le si na fui lele male rima maku. Ia e whapeka la vai e rangi o langa. O le aso o le lei. O le aso fui o wha le lei. O le mai tau antu i whawhan tola tātou o fisai nei manuka. So le e whai o le timu. A o le sawai o le wha auli. Ia koe sawai ma le savili o mantua malu ulu lava. E le au ngā lau so o na whealua i le rei au le ni te wā. Ia e. O koe ngā so ki e le au ngā ele mo le meka o le i solo solo. E le au ngā ele meka o le i e whaitanga. Ia mai le au ngā ima tātou i e ni i e mai fiti. Ia wai. Ke ia i lo whale kong. Ia o le saumara kimu. Ia na te ia la o te le antu i se whale tono le rivaenga o le au. Ia veo le vitoe mautama. Ia, ta lofa. Ma lo le soifua ma le langi e ma. Polo kala meo le au li ma whonga mo se i ulia. Ia le tu lai whai le a fia fidei le tu wai o a o ngā le whanau. Ia whai mali e au tātou sa, tātou a tāwale a mi se mantua. O le nasanga i antu e piki le whanau a onga. O winga o le tau i e pe o na moli mawina i le so. Ele na o kilan. O lea ia whai nā tuai a tātou timunga ma savili. Ma na tualen tā wan tu la wau lia na leila. O la loi Nelson i le montu i saute. Le na mantua i ngā pātia. Ona o le mamafo timunga. E o i ala vai. Ua pāpāma i lunga o au ala tele. Ia ona o le mamafo timunga i pe o na moli mawinai. I le tai awa na leila. O lea lai fungtua i nei le malo tātou au tāwale nei vaengo le awo. Ia, whai mani. Ma va ai le ia nea fusipa o le unai kinga. Ia o nisi vau taimi, fi wane me whea ko le ele kamikiki. Ala e whai alunga loko. A ko wha fua se i lor ka avali. Ia o nga koe kangu i fui la ia lea. Ai. O le sa le muna i ua au lau sunga le au tamale ma vai ane o la tau fusipa o wa mole mole. Fight.
ka mai se au paka wa uli palu sami headshot ile tua belang ya ingi ko paka malupa lolo wangu moe vai vai ai kamaka ngungu ile sami sole mara para o kamai kisa mo mangui ale malanga kilunga elalo the work na kama kilunga elalo the work na kama kilunga elalo the work na kama sole resiko si akiuka ile maumanga alo unga ile fare angala ufikara isia ule maumanga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama O te mana tuaina si o u ainga ile amatanga sayai ile matitiva si o u tamama na matafangota masi o utina ile umukuka masi o mato faleo o sayai patu lo na fola ai atu la ua onga o fa atali le faiva ma uta fui paelo mala ua mo o te savali le nu atoa e fa ataua o fangusia se tupe mola o pilia onga ma me a fai asi o ainga ele alo le mativa le tango le masi o ainga te le ifia ai pe o te falolo na o sa olo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai le mato tua faita ito alua a esusu elava le famalama ato ete paitua ile fainga ta ole olama nata wasa baye na imatua ele kalulu wangalu wekna wamanuia ipata le tango le mausi au ai te le ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa o mato ai faleo la mativa ile tino ai sama o la maya yeri so faxitai ile luanga luenga le salo fa afita mato tango lima sia uai au te le ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo o na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salo fa
matou ai Isaiah Frank Solomon, DJ Twitchilling, alole mativa, fatalavanto ele tofaian tu veve, male tosia melina na kalan stiti, malo le foi le faiva, malo foi le on sai tute, ma ngal wenga pe ona fianga ya ile ding vaing oles. Sunya tuai ita a ofa solo na fa fe pula fi me tu olela angi malu mai le mata a o tu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele walele matu for to my belino for to toy fever I tu isi o tino po feo to my telesio el mona mai to feel tells you Lord Ultimate to along my son Be out man to fia If I ise upua popo If I might love a lofa, I love to so set see. Put a fear on my island, la ufana pele no, the auto fail funny. To a Latina Pelino, long Mali Matangi, for no to my Pelino, for to feel the eye, to feel the eye, too. Is your tino, Popo feel AI, to my telesio, el mona bai, to feel on the lonely, Popo feel AI, to my telesio, el bai, to love. Haka tulahu Hakamanga no mai The tamana yun na vai vai Motoi ute moan Ni he tonu te tautoi Tukilau vai tama Tukilau iki eke te wakawetoi Kai iki te tua Natalia e toku tamana Yeah, you mauna kaol E hiki tota na manava Halo koe lomo No haita we te tua loi mato
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've probably heard the expression, like father, like son. It's often used because it's often true. A man was driving his car with his son when he was stopped by a policeman and given a ticket for speeding. The father was quite upset all the way home, talking about how he was going to get his friend at the police department to help him get out of paying it. Then he was going to give that policeman who gave him the ticket a hard time. Later, the father realized what a bad example he had been to his son. So he told his son he had said things in anger that he shouldn't. Then he took his son with him to court, admitted he was guilty, and paid the fine. Remember, your kids will walk as you walk, not as you talk. So are your ways the same as your words? Never forget that your kids will always follow your ways of living more than your words about living. In another family on a Saturday night, a car went off the road, killing the young man driving and seriously injuring his 17-year-old girlfriend. The girl's mother had worried all evening because she'd seen a bottle in the young man's pocket as they left the house. When the girl's parents got to the hospital, they learned that their daughter and her boyfriend had been drinking. The father left the hospital extremely angry, saying, "Wait till I find the person that sold my daughter that whiskey." When the dad got home, he went straight to his liquor cabinet for a drink. Inside was this note in his daughter's handwriting. "Dear Dad, I took your whiskey tonight. Hope you don't mind." There's nothing more important in your life than teaching your son or daughter by your good example. A young boy was asked on a questionnaire if he was a Christian, and he answered, "I'm not a Christian because my father's not a Christian, and I'm the same thing as him." Dad, you have the tremendous honor and responsibility to show your son his purpose for living and how to live the way his Maker designed him to live. But you can't show him Jesus' right way if you're not living it yourself. So won't you ask him to forgive you for your wrong living and to take control of your heart and character so you can daily show your son or daughter God's right way every day, both with your words and especially with your ways? Just think a minute.
Ia mai au ele tama mai sina seu tantia manta utia taulunga tuile pol kalamina le think of it mo I tan tole ni fo I vainga le fia le wa toe vanu midu tolo ton tale le tula e fa ya mo taulunga tuina pol kalamina le think of it pol toe ma fa I sina minute se tasilava until it for you say sila sanga olo lumanai Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Ja, ua taulunga tuina mastoto mo e sa mo le ya sunga fua o le wa palasi ti munga to lu va va solo fo I wanga le ni tinga le fiafi mase se e lunga o le awa le tele femalanga inga e pe ora fenga yema tua ma fa na le tua yo onga e mo le tau fa mai e no fu tutu ma fa lo filima le amatanga o le nei fo I va ya soia o le tua la la va ya le tanto pol kala me lo sunga po la fionga le avta vale fai mali lo sa o so on na telefon yai tanto te o malawa no fangalo tanto tau mafai atu iai ya ele lilo tau no pe tuai ya o le tau no malefile mu ele anga lo tau mafai tuli le taimi ya e mawa tu mania wa yo mania ta vale la ve se lua le ngi va nga le fia ala singana wale tau tamali ile tanto ma tanga potolo tau tai ele taimi sasi e lana vai te tole tolo tau soifua ya malabantu wala le so fo wan trai ya tanto toi fita pa yele lunga pe am ngal le tala I vai fanua mai tro le Pasifika fa pe fo ile lano langi to pe mai yele fa tu ya Miriama la topo mari pe antale fa ile fi dia mai le ya na mo tali le pol kala me wa fa ina o le nga ngai fo favor to si mele fionga ya le to so ve to te mafuta se you listen to me le po ana nei filo ile so antao ile lo fa malanga le tampa au sili lungan talo yo e fanta wanda mo tawula manga le fa msidonga lo fanga solo isa mo ile temidei ina ia mo se to fi mali mo le file mo mai lana fio ya wala tanto wanga ia tuai iluma mamana tua fuala male penisula mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali le masina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele no infama pei le sitao langa o sabonei ai mana tua pea o polu ole ingole osu o motu ele mafai hama ona ngalo le tafe mali o mai singano olo no ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se Yesu solo